Prime Minister Buhari bani. India lakbasi kuidri haibani. They said migration of recent memory had been through the Chin hills of Burma. Amok sumukhay na haire memorandum da. Ay koy sidi. Mamada leba minate. Ay koy di migrate opuni mapam dagi. Mapam alay budoy koy lauraga lebani. Any open space we take it. Madu ekwegi lang ekwegi krinoni nature ni. So think of it. 1960 da Prime Minister bu moy na hairishe Burma dagi lakba lam ahang malay bada lauba aduga ekwedi lakushu kuidre shiwari neba moy na haibani lakre munkre ekwegi lepak leba haure kari tawe misi yam lakbada Moisi mapam lauraga chauba kanda state nirene. The same year 1960 da Gugi state amapiro hare. Mona adugi land dauraga adugi struggle dauraga 2016 sida ibobina mukhabu state amabigrene kampok bihena. Nakoy kampok bigi map du yengrabra. There are two maps. Both issued by government of Manipur. Pasada leba map to Kritobra harega, Kampok bidu yam chaurega. It is like a wing. One wing on the right side goes to Churchampur. The other map goes to Ukhrut district. Manipur government ki map niko. Aduk another map that di ekoi ki lam ayam bashe ekoi ki sanapati the pigre. Which map is correct? I can now say Kangada Bashe. New district have Bashe. Officially demarcation Tawdriko. Equai Adu Pazana Tawse. UN Sinakari Habra. Rollback districts are Namsung Namdre. Rollback Tawsine. Karige Kwangam Dabra. Egilam Nine. Equai Karigam Dabra. Equai Tumin Kari Lebra. Mushi Yade. UNC busu support tause UNCC strong dobri lothokse akan mami hapse aduni nanmak aina petition akrinama statement number thokre mayam da chaire ngasi da sangai da hape handake ekhoi gi mitruk do thaki bodo date 13 da hakke ekhoi gi bodies should destroy thokre ena declaration torene Aina aduda petition duda ege declaration da kimbo aina charge sheet tokre ne straight ne mi kadai da libra oh kadai da missing thamra haba yade 13 the hard cray take it from me a investigate tawre asikumma situation dai khoi leiribni aduna makoi na huchikti state to shoe. Big Malay Hare Nakagi area Mayam Lotoga, Kuchikti, we want union territory with legislation Harene. Nang Yabro Yayabuma Kutangalo Yade Abu Tangalo Adune Ngarang Lakba Aigi Lambda Changba Miduna Mapubu Kangdana, a union territory legislation login and certain line. Shiabra. Yade, we will not allow it. Aduna Makana Karamai Lakra, Hibasi and Nakwebukra shared toge. Kradi boring Ogani, where Bushu, Krapapta war. 1950 60 Sida Mukoshi Karino, Burma the civil war Torak Padigi. Matang Torak Pani, Mamang the Sulae, Adubu, Yam the Torak Bashi, first phase da. 1950s and 60s. Second, Amuka, Karino, 1988, the Mukhaya uprising on Malay, Burma, the Aduga Mushuk Tore. Third phase study, Huchiki, equivalent topic Singangani, Su agreement. Su agreement Sikaran Tabra, Aina, Mukhaki topic Lebinina, I highway Adubo, 2005, the Army got cookie singshi, Su agreement, lot not Hambaniko.
2005 da mathang da state government central government adu cookie group shi mayam changlaga formalize tawraga 2008 da proper agreement tawbani masi hek hawbadagi agreement lak badagi meeting shi henna lakre Myanmar side taki aduga third phase di huchik thok lebase huchik khoi Myanmar da civil war lebase adudagi shu khara yawre aduna ekhoi gi result chikrira moi mayam thorak bagi result che khona kari khangbra aina point amani adum aina khambudu khara haitoke indigenous people of Manipur being reduced to minority in some districts like Sanapati, Kampopi, Chandel, Tengnopal areas. Unemployment opportunity labor sing si moi na yam mun gre. Mayam si thoraga. Moi di thorak bu ganda makoi gi Aadhaar card hana sembi gre thok tringa da. Voter list hana sembi gre. All documentation prepared when they come out. Cookie ki chief sing sin all na prepared thorak thoe. Ekhoi di tum dana le re. Khoi di lam gi mo puni na tum khige. Aduna second da Makoi sinna huchikti matang thorak laga voter list hab kre voter list hab kandidi makoi MLA yam kre voter list mayam thorak badadi electorate si yam manina MLA su yam kre UDC su yam kre Asimat Daduna, if you look at the Tripura, if you look at the Assam, what is happening in Tripura? Tribal singsi more than 35% moi le ramani matama mada huchikti mukhoi they have become so small. That is one point. I work in Assam. I saw everything with my own eyes. Assam the district ayam basi huchikti Muslim na yam kare. Aduna Muslim si yam manina 1985 ta moi gi Assam accord haina lakuni. Aduma damda a Delhi da a post graduation tauramba aduda 1980-81 duda ekoi rally chatpani kanda aina naka gi issue lokatpani adu Indira Gandhi gi residence ki mamang da aina Assam gi issue si ekoi mayam chatpani Assam su ekoi naga mayam ja aina naka gi issue da lokat laga ekoi di India gi minate ekoi di independent dan mini nakoi di nong masu ekoi bu Hajana yang di bang amoy. You cannot look after us. We are independent people. Therefore, we want complete sovereignty, independent. Aina do speech tawada. Aibu Delhi police. I been na engonda JNU the rate tawene. I was raided. Aigi service IRS pangudushu engonda police verification pide. After a long fight, I got it. Aina haning badi 1980s digi Assam gi missing si illegal immigration na overtake together way habigi fight tawrbi huchik shuloidri ekoi 1881 da ekoi na harap yangse ekoi gi naga gi village 211 lera money Kuki and all Zombie combined they were having 77 and only the Kuki group share Zombie Lotok Paganda, their population in 1881 is only 10,432. Kuchikti Ekwe Nagaga Zombie group, Kuki group in Baganda, we are around 6,30,000. Cookies in the 5,000 or 5,11,000. The difference is 1,20,000. Adumatam we were 66,000. They were 10,000. Just look at the average, the percentage they have increased. Over a period of time, mukhoina migration tawda. Kayamok equibutina tawbra basi. Aduna matam yam later bunina. Let me give you brief ideas. Abnormal crowd of villages. Ekoi naga ancestral area da Kukigi village Yamkhat Pashe 1,718 new villages
ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯖꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤ 1167 ꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤ 1721 ꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁ I repeat 1721 new villages ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ 67 100ꯁꯨ ꯌꯧꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ 1721 villages increase tauba madu angkadu yengo something has gone very wrong 1721 new villages I am not putting the old one how much we increase 67 adugi problem na koina face taurishe ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ 1881ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ we are around 28% of ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ around 11% ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗꯤ today we should be 27 against 11 percentage. Other equity double never. So we should be double of the population, much more double of the population. Kuchik the equity difference sumai chakreba. And what is the significance of it? MLA gidamura yinse. How we are dealing, how we are facing in a MLA situation. First up. Manipur Territorial Council of 1957 to 62. Ekwe MLA ke alemra Mari. Kuki Jo ke aleramba Ani double. 57 to 62. Number 2 the first Manipur Territorial Assembly 1962 to 67. Ekwe MLA ke aleramba 8. Kuki Jo ke aleramba Ani. 8 against 2. Third, Manipur Legislative Assembly of 72 to 73. Out of 60 MLAs, Moina Kia Lebra, Ekwena Kia Lebra, Naga 13, 1-3, and Kuki Jomi combined 6. 72, 73 the Shumaina, Ekwena, double Hanalera money. Somewhere in that period, Kuki MP Karaga Mana delimitation to Wakanda, a quick loan lot of Pikrene. A quite a lot of Mohata Hutchin Rene. I'll come back to that. Aduka Huchiki Kalebra 10 against 10. More 10, I could shoot 10. Population the Quenoshu Hele. Let me put it. Electorate card check to say. During the period 23-24 sida ekoigi misi electorate sikya lerambra haibasi ekoisi 4,89,000 moina kya lebra 3,21,000 ekoina kya excess tobra haibukanda we are in excess of 1,67,000 adwere budi 1,67,000 ga or 1,67,000 si MLA kya phangba yabra. They have a population of 3,21,000. We have a population of 4,83,000. The difference is 1,67,000. 1,67,000 si MLA ke agira. Ekwe angka tausi haba. We have 20 reserve categories. Aduna ashi ekwe na average lotok pakanda 20 ki average electorate per constituency lotok pakanda
we should have how many MLAs? We should have 14 MLAs. As on date, echo 14 legidaba, minus 6 legidaba. Aina si chart ama yekre. No, I see Pajana Tabio, particularly this area, Sanapati area, Kampukpi area. Cycle the electorate 28,000. Kampukpi the 27,000. Tipai move the 18,000. Thanlon the 17,000. Hanglap the 31,000. Singhat the 27,000. Average below 30. Ekwegi kya lebra? Chandel the 49,000. Tengnopal the 44,000. Ukur the 47,000. Chingai the 47,000. Karong the 53. Mao the 55. Aduna ekwegi di more than 45,000. Ekans around 25,000 average. MLA amana ekwenda 50,000 electorate leba. Kuki amana 25,000 leba. Ekwade ani thopa yare ne do. Ekwe kiri ki tumbra. Ekwe ki mi kada de lere me. Huchek de kada chakra. Aina asigi issue si raised over si 7 years surene. I was working as Principal Commissioner of Income Tax. Lena officer lena. Aina article me am si ibuda. Kambi de. Ekwe tumbra. Asidi yaro ne. Aduna ekwe fight to say. Ekwe land tobo mapam the land dogni. Intellectual level the land dogni. Thank you. Aduna aina hining badi ekwe si delimitation the shoy kare. MLA loina mangre. Aduna ekwe ki development me am si loina lot hokre. Ekwe di pongsu pangre. Matam later vanina aina dum kra brief when a habi krige. Hutik equena Asimai la aga Asigi equegi stage la kwakanda Kukina equi land obusi kadai the tobra, kadongi tobra, pussy, and a kra list away. Equegi 93-97 gi warshik cookie na hobuni. Ado de no kwem yam ena uchik lyric se circulate already detail yaubire. Ekwe gi Naga gi village shi moina attack tauraga many years back attack tauraga massacre tabushi and at least a line of bigrashida ashim matam later vani na do highway. Aduna ena hining bade 93-97 the shoot moina haba. Huchik on going on mete cookie lands moina haba. Masimukaina hawe haibasi ena article talk lega ena mete na hairedi michang giwani haigani. Ka ekwegi cookie na hairedi moina michang changlaga igani ham. Aduna ena article si research tauraga ena papers issues si research tauraga. Governor na kari haibra. Chief Justice Nakari Hybra, independent journalist Nakari Hybra, I say, oh, just over Kanda. Lansi kanana hobra habse cookie na hawe habse pajan na lere. Huchik talk liba wari shi haise. Huchik si litan si kanana attack tobra. Sana ketel da attack tobu si kanana hobra. Huchik kongsa gul da irang thokpudu kanana hobra. Church leader ahum halle ay ekwi butai shile kanana hatbra. Other the show in a irene. Mushidi cooking a evening amsi mayamna, high with the finger do, accusation finger do, cooking the chakra and the weapon on the tito, equinati higre. Other than Matonga equigi, me pavdu, adapt of do, kanana handra.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯠꯆꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 3 wars ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯦड ꯏꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯟꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩ illegal immigrants marakta kawe but they are actually illegal aliens why aliens please in USA all the illegal immigrants are considered aliens and that is a right description they are foreigners aduna makoina ekhoigi misi what they have done to us they came from Burma. All these illegal immigrants, or lands we call it. Magana kari tabra thok laga ekoi gi misi thousands and thousands massacre tawe. Village se chat laga. Ekoi gi lamsi mungre, encroach tawre, naked aggression tawre hujik. Mokoi si the treacherous professional liars. I treat them as treacherous professional liars. Fabricators of false stories and evidences. Moijidi adapter ne, murderer ne, ekwegi innocent Nagas, innocent Metis in Shubo. Adapt away, murdered away. Shidi mokogi lamjabni, mokogi characteristic, mokogi tabagni. Adam mokosi adungatana. Moisi Indian Sipai Singi informant ne, spy ne, escort ne, madu kangbiyo. Hujik shoy kona land doge to the makana line spite of igni military will come much later. Ashima dodana makoi she Shibai gatinaraga security forces tinaraga ekens tabak tawraga ekoi punna himina she peace wana lemina she machin thiba mini aduna makoina Christian faith chu moina paisalaga amuk tawre Eki write up Amada, they are not Christians, I can declare Dr. Nedi. They don't act like a Christian. They are never Christians. Maybe they follow Old Testament. They follow Israel. Israeli Jewish state, not a Christian state. Please remember that. Aduna aina huchikti conclusion da haining the city. Today the Gugis are waging wars against the Nagas and the Metis. They have created buffer zones, not allowing the landowners to enter such areas. They have blocked all the important roads. They are adopting murdering innocent Nagas and Metis with impunity. They want Gugi land that belongs to other communities to our land. Manipur belongs to the Nagas and the Metis. We are the Yelhami. We will defend our land, our people, to the last of our blood. We will drive these illegal immigrants from Manipur. Thank you so much. Thank you very much. Haninga Leighton Thakachari, Sir K. Timothy Zimik, retired IRS. Pizariba topic asida marik chumofum kaya phongtok piramigi damakta. Atang asidi removal of Assam Rifles and abrogation of Su haiba topic asida warol thambina bagi damakta koksanjage kai khumlabadik charaba oza Dr. Y. Premananda, Head of Department of Law, Manipur University bu haiba topic asida wafam thambina bagi damakta koksanjari ningsing zarabada akhoi time allocation si 20 minutes ni haiba matam asi ngakna wafam sing thambina bagi damakta Singzalang zariba maikai dagi nolongna ning singzari.
ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ 20 minutes ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ complicated ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯅꯦ ꯂꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ is a campaign for genocide ꯔꯋꯥꯟꯗꯥꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯨꯒꯣꯁ꯭ꯂꯥꯚꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄꯦꯄꯔ 5 to 10 ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯄꯥꯗꯕ ꯄꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯄꯥꯕꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯏꯗꯤ ꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯗꯤ ꯂꯣꯗꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯁꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯖꯔꯣꯏ ꯖꯁ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ removal of Assam Rifles and the abrogation of suspension of operation SU haidunebako ado aina remove tawdong nati ko Assam Rifles se I have no authority to remove Assam Rifle adu the government of India na tawdong Assam Rifles is under the command of government of India by virtue of entry number 1 to the union list number 1 of 7th schedule Assam Rifle ICD Union India की पोथोक ने हमारे आदो सिद्धे कोई मणिपुर लाइब्रेरी से Assam Rifle मणिपुर लाइसी मासीदी असेंग बदी in the age of civil power एट तौन बा लाख बने अकोई सिद्धे एट तबे वारी ने अकोई दे सोई से real force lies in the civil power means state government की पोथोक ने बसीदी state government ना मंगों दे एट तौन दो ने आदो whether is adding or not सी अकोई खतंग confusion लेबा gray area होइबा doubt लेबा कोई टीवी दा जैंग लाउना रुकाबगी लिए खेदे है दुनिया कोई तौरिस अखोई स्टेट गवर्नमेंट के असोई बने अइबा हाजो हरगदी कैनोबु Assam Rifle should aid the civil authority ने अखोने civil authority aid तहन मंगमदबा मदगी थोलकपा ngakतनी अदुबु Assam Rifle सी remove तौसि हारगदी कैदोबु याय हाइबसिगे समलकपा थमजगे आइगिदी everything should depend on law दा depend तौदुइनी as a student of law law the high to khatan aina high do se law the high bani aina oiba interpretation pizagani ko ahan bada masid mayam punbi na tawbi se masim mayam nungai bhai tare akoi sana leba manipur hai se samna sana ro to che bako hodi sana natre nomai leba oire bako paka ta hatpa mi mayam paka ta hatpa adu suma panding sanga ko mi ni khangde manung de leram mani khangde mi singu pa ta halaga akoi na karim ta tawbu ngamdraba mogi mathak ta retaliatory action state ki and akoi gi law enforcement kanguna moi bu takhai bangam draba terrorist na pan ki type tor ba dum leiba oirabane ba ko adun terrorist ki leiba hairasine samna terrorist na freely move tawjaba ko arms act explosive act ane leirini unlawful activity prevention act ane leirini ba ko adu mayam amata chatna da gai terrorist ni move tawraga freely move tawjaraga uche waya da maina moina kutpai paijaraga haninga matam mi je hatpa mi je phaning matam da kidnap ka tum tawba ko adu ma leiba ne yam nungai ma leiba haitare machine akoina akoi heaven haitare khoi si manipur heaven kaigina heaven for terrorists aduna sigi poni terrorist mark ne khoina meeting ga tawjari se moi loi question legram ne khoi se we are asengwadi we are wrongful confinement akoi se confined to lerabani we cannot move beyond circumscribed limit amada ge khoi hendo satpa ngamdrabani aduna mamang ai mai tei ding sak ngamde hojik naga satpa ngamdre aina sung hangmani ngarang se na sum pau phauno ba chene nam do ai chene nam leba aina ngakhtang mit usalaga yengureba ko ada moi chene se kari na leram ga kanda akhoi gi naga ga tangkhul ga ade mai tei ga sidi moina wildlife oina lawre aduga akhoi je sa tan me tai me da nongmai paraga akhoi je sa oina lawre moina anytime na kapo na tawaga akhoi je sa ni we are moving wild animal ne akhoi je aduna sa tan me ta moina kanang matam kapthok kapsin to boi wani da aduna akhoi mayam se anytime sidoi ni ko
hingji haragadi pullaga unity is strength another the unity is only way lambe amta leitre koi akhoi lambe leba khoi ju punba pullaga khoi kai do ya ge je khana nei naraga akhoi na tawdu si akhoi gi academic oina research tawraga ko ki lan ma aduga khut amasung khong gi lan hum ni tawdu si aduna ko ki lan duna akhoi mayamna puthokna ba tare oja oi basing adagi di lairik khaga mapan ga tamak pasing se sina oi tare aduga khong khut ki lan duna akhoi mayam sin oi bi dare ba ko adugi po ni adumaina akhoi si yamna systematic oina sangthil lagadi mai pa ko ngongani khale aduga mai pa ga di kainoma adubu I still salute akhoi gi sin cookie narco terrorist bu hai I only say terrorist moi sing sida I still salute tawena kaina kanda moina khoida param di tambi de simdi myam kawiranu ko noi si lingje manade o maitai sa itihas palla ga wajao ngang laiba maitai sa adagi di tangkhul naga sa noi su nachin naw ni haraga amaga wabada amaga tawga noi masen pundana tawdaba sa noi di yengu numi kapi gi yengu harpi gi yengu phabi gi yengu noi kadau gi ngamri yengu hana moina khodi warning am pi warning pi line pi ko bani ko jesus na ama su maitai gi line na pi ko paukjen gum bani upai lai di lawai Issue will not come ever. Jesus ka do I to search me am sang in Mizoram like Mizoram da I was Mizoram more than 10 years ni. I na sang da Mizoram gi search lai poti. I na no mate thau Jesus to no tholak ti ba so. Adum tawraga ma adum leibam to sa ga dum lei ba ko. Ai khale si message ni. Jesus na pirak pa aduga Manipu imana pirak message ni. No je pullo na chinaw pullaga thabak sa tharo natraga di no anyway. Kai chatoi ba we lei sibagi lambi de changbadi yani ko aduna aina haijeri se asam rifle gi manung de leiba kari tawbono ai khangde moi ga puli pundi mayama yamna there's allegation counter allegation tawni I have no idea ai khangje de manung gi de ka khangan de aduna mitpu nuai ta anu pi se manung de khangde aina haijesi mapana tawba ya basi asam rifle de pi si 3 mandated duty in accordance with Assam Rifle Act 2006 ek atani ko last leibak si kai moram je logi lila oi le ramene leibak ngak pa ga hairi ba sakhot pa ga ji kai na ram dre ba is logi lila ne ba logi lila si da koina player oi ram dra we are not player of legal battles da ko player oi ram dre akoi babo ko oi ram da ba ta kai yaw ram da adi thoi ba thog ngak tane Assam Rifle Act si yeng biu mo da yaw si Assam Rifle pi si thabak ahum mo da scenery ni ko thabak ahum adudani aina hujiki removal lokthokpagi pose aduda base tawjadoi ne ba ik argument se ensuring the security of border of India border si man ensure tawdoi ba border ngak to ni man India border si am leidana ka Pakistan gi India ga border aduna BSF na ngai border security force na una ma lengak pada nongmai ka pa khangaude adu una bok tadre Pakistan gi India border den na uda palam una bok to makha ta tarak te ba ki den una do matana ga kem kai no no mi kapak ka do BSF dang kapak ka do aduga line of control LOC gi area adune ko Indian army na tawe ba ko adu di sathi ga san una na ti nungse kana silak ko no mai kap to ni moina asu ma tek section na well guarded prithvi gi leibang mayam na border kwai thing kana ngak pa India Pakistan border se amane sima adagi di India ga Bangladesh ka border adu su border security force ngai adu India ga sai China ga sina Indo-Tibetan border police force ngak pa aduga akhoi gi sigi de akhoi gi Myanmar gi se si masang sina Assam Rifle de sine adani bera le se border nga oko haraga nga am de wari ni aduna ni namli da adagi jet joro da wangli da adi yam de li yalla ha pa ya ne sai poi ko mai tan border ma yang ko mai ta bas because of border nga ta ba English arrive da haraga madhen la raga na our border is threat because of so and so ngaka do santri do ngak ta kainu tawdu jibo adu ne wari je aduna our border kumai tare hujiki mandate number 1 sima kumai phajana tare kayam tare kumai hara kanda ai di pakhatli Manipur na merger agreement tawraga Bharat ta pun gi badubu akhoi border jibu adai gi area adu suibu suda ai dam ta yingji lei laubu di min lokjaro ka su gai deba India ga Manipur gi border se masibu nahawai akhoi gi Budasana Maharaj na Harau no rambai yaning da ormai there's different thing ni India da police su midana ko adu da sangi bagi matam nu le ma border du lai ri jala bo su pai ching ni ngai oi ai ja bani da mayam da question ni ko answer su pi ka nu kai ai kai ma jaro ade amana Assam Rifle ga thabak si
to carry out counter-insurgency operation tawdoi mase taw taw bap ta de ma thok taw sun ai si ja kan haija ro hauji de cobra su lai habani kharau do la sun ma thok pa kwa ana counter-insurgency operation tawdoi ni aduga ahum su function na to act have ACT act thabak taw bodo in aid of civil authority for maintenance of law and order maintenance taw bada public authority da ma je act tawdoi bo asar phan mang tha tawdu te act tawdoi bo mating pang doi bo sigi ahum sine mangond pi se ahum si chaurak pa yeng bada amata success oi deba samar pulse adu ta ga di why asar pul should be here sine ina hai idea je bajadro hai di put ahum mangond pi ri ba ma to ka tawbo yaroi popi porang tha ba yaw ba yaroi tham do mande kaim yaw ro moi ba ko kaim ya ti mangond ahum je pi bane border ngak pa ne border ngak pa du sum nga ga station tar smaina sa dhan du na ti mi border da mi sang pa du ka do sang ai no adagi di karan ta ba khulai pa sang ga man kap to kap ni dong dong nung pi du kap na bane nung yu khin na ba na te si computer game na te ba si di India Pakistan border Bangladesh ne paka ta kap e khoi swai da na asar phi nung du nung maru um di yaw da ja la hang ba yai se adu sigi po ne sima adu ga lu ri sina terrorist su mo si nung kap tre ba ji si di terrorist nung kap ta ba si kadai da yaw ge oja hang ba ai di ek tu yaw ni ko asar phi ek si pa ba da 2006 ke asar ek si pa ba si da akhoi enemy ni yaw enemy di yek na ba hindi da dushman naga ke londa da yek na ba hai sini phagi to bani naga mis ta kai hai dushman ja ha janga si wari bo bo mai te ro le yek na ba hai si yek na ba hai na ma yaw ri asar phi ek si yek na ba si da loi na yek na ba ngak ta ni man i re phana san i ra kan da ma yaw ri ye terrorist yek na ba ne ba terrorist sai de kaino asu amu asar phi ek definition tawi terrorist sai de kaino kan da government in thuna mu khona ba nungoi pa ga mi ka pa mi hat pa mi bha ba si terrorist ni yaw ri ne natragan intention to strike terror in the mind of people like se yung mai thare ba nungoi ga ko ya nya la sa si akoi da moi u ba da akoi da nungoi nu kapi re ka akoi harau di ba ka su ki ba phau dro adu ni intention to strike terror hai se terror phau hai ha ko ki la long ma do la ga nungoi ga pa ka ta ka na khun ga mai thare si bu moi du la ga khoi na nungoi kapi re ka na harau di ba ka su sa ga ye lu di moi na khoi da ka su ko jen ji li ne koi adu di that strike terror de moi si terrorist se nga dro si de nungoi tha de se asar police is liable ne law gi matung asar pa court ta moi che punishment piun x di yaw ne aina hai ba ti ko asar pa x itself se terrorist ta khut tha da ba sing se they should be punished death penalty piu yaw ni khoi di death penalty han akhoi oi na phange death penalty adu sigi possibility clear oi re ko in haijari se adu enemy da act tawdra sina act tawda ba du di atopa mafam da thajan min phaidana moju jungle warfare da training tawra ba mayam ne ba aduna they should be better to transfer to Jammu and Kashmir da Ladakh ta ga lera ga nungme ka nan man faroi dro adu ki po ni nungsi da haije budin da asam phu jam nungsi ja bai ta re na adu ki po ni adu ga hidam gi yauri magi mathau taw da ba khota ba si dandi pi ga da bani khot ka da bani mayam yauri si mai chara khong kanjarage ado ai gi humble appeal do si mayam yauri ko lu da yauri ko lu si pa bam change khoi le bak si lu si pa da phai ta re lu di cha na le re khoi rom da lu si pa da ba saka su lu si kai taw dra ba aduna lu ri se aduna udu gi potu ni asana policy ai na remove taw bi lok thok pi si kai no kan da mangon da people mandate ahum du loi fail oi re ba particularly border guarding da di totally fail sama da 200% fail oi re aduna bo khoi sida illegal immigrant ka hai da wa yam tholok tro san alien ga hai mi do alien di kano gi foreigner hai bani america maron da adu di akoi di kadu man jale space gi lak du man jale alien do alien bo hairo illegal immigrant bo hairo foreigner bo hairo mayam kapsal la ga sida mayum du main lai ri se sin state ka ji prithvi da khwai di lai ra ba khwai de mo morin ta da ba kaino ne adu mayam sida khunda lai ta da na akoi sida di forest u hawrak tar bani popi hawgala bani village mayam akoi gi unnatural growth ne growth na te da village si hawgal abani ne sanai ba manipur sida adu su su champur gumba kangpokri gumba sida phejol pherang hawgala ne technopal da village hawri ni ko village hawgala ne akoi je how fertile manipur se kaya ma le how ching ga da uwa na ta ba village hawgala im adu di sigi posi all credit goes to Assam all credit PBI kai no ka border no ngak to ne ba border no ai nga oe ba Assam ka sara nga oe ba Trimuti na nga oe ba akhoi nga oe border should be guarded by Assam my ex pizeri adu di man ngak train ta amna to sa village how is this male culprit
responsible si asar phal oire aduna di mathau tawdaba team dubu sum thamba hai sidi manipur si muturi ni khalega manipur si mutui ne ba manipur di mutloi manipur will be there manipur ki mi si mutui ne mi si ko indigenous people ga na ga higher indigenous people ta higher kana snaga tangkhul indigenous people ni maite indigenous people ni masi manau ni ga pa hailen higher kam si gidoin indigenous people dang sire indigenous people ama to sire ani si om sire loi sidoi ba khalega hidak tawge thiba da phangaroi archive ta naga lerami kaida archive ta saru tar lerami maiti am lerami archive ta fossil loi phangdoi ni akhoi je fossil loi na fossil le de kaino leiba mun to khai da mami ta lem doi una wana ge mami ta lem do dinosaurs lem do maina ga akhoi maitei ge mami ge oina leram doi ni khalega adubu akhoi highway america ge scientist ta dinosaurs park and sabadu maina maitei park naga park and sabiyo hai ko adu mangai re akhoi tawya se we still hope akhoi fossil oining de akhoi akata lening de akhoi hajei je ipai pu thambiramba akhoi ancestral land akhoi gi manipur sida akhoi ningkha tama lening ningkha tama india de gi independent nate koi nai de akhoi freedom with liberty constitution piba article 19 na piba 21 na piba 14 na piba adu gi liberty tor akhoi leje ga haibani sai ju singjiga adubu madu phangada phangoi still big question census laani delimitation laani harau biu naga su dum mama ngai da tranga ra kanu kara mani assembly da hoji tara da ngai ra kan tong khalaga nipa na ngai ani mari da ngai ani da ngai ni khalaga sino zero mai tai ju tau doi mai tai ne khayam kun sai pan ka ni phu gari ka harau ni ta sung handa khalaga mathang delimitation da kunthra ga mari muk tau gadra kunthra adegi kunthra ga sum tar ko thra da to khaga 122 30 laani khalaga khoi chief minister oi phangoi kanam ta su oi deputy oi na ga oi ro em ta khalaga khoi oi do si minai will be minai oi do ni slap in the haraga slavery is loi muk khram khoi da mu halak ga ado masi poni yam nungai tan sum haijabani ko ai haidu asam phol lok thok di mai le na de su emotional ni ado ki port tu ma leijare ko mathang da asam phol lok thok ko si aina tawbod in the area of civil power da ma do ai du ma yam kan chacharoi akoi civil power add tawna ba lakpane aduga aina port am phangai si port si diamond gumani ni u phangi je hira ma phangai na hira ai de khoi ki hira chandra gorilla warfare ki father do na te ko aina hai si di hira mani mukta phangai karo mani mukta no hai kan da report of the committee to review the armed forces special power 1958 justice Jiban Reddy commission report 2005 indiana lobby khidraba ministry ne lobby khidraba report am lekhim ne appa gi da tawba manorama hoi kari hoi ga gang rape tawraga hato hachin tawgiba leidana ko adu gi du da akoi di maitai ni na naga ni na appa lok thok piu ne khara lawramaga adum tokhre law to pa nga chane akoi di law budi am hai to pasu yam hai haide man sakada journey do phangdana dum to khiba ko adudi phakta dro objective sought to be achieved never achieved adum objective to objective le hore ba ko plus objective to object on report on re aduna adu yawme ka yawme armed forces singsi asam phal palam de ma haini asam phal di oram do male asam phal na taw yam yawri dana apswag ji violence ji mang atane adu asam phal mali mane ka haining se jibal ready sina Supreme Court Chief Justice oi biram masina Jiban Reddy committee very clear wore ko force ama mafam amada yana sang deploy to gonu hayo warning go ma biram sia force asang phal hai tare sa akoi khana basida force ama mafam da yang kuin deploy to gonu hayo deploy to ta di ma ji kari olani mere police force olani loire wari du Indian army oro asang phal oro mafam da kuin deploy to ta ga di force ki moral mangani aduga ma se mere police force olane manu police haina oi se asana olane haidi yokata rane an yokata hanganu force ma from the queen deploy to ganu haire armai to dra khoi Jiban Reddy report so haire asama philgum kai gum sa khoi da akhoi ne khangpa asama phil leiramne natra india da yautra jo han leiramne british palingai da aduna takpati shirei da ma se kari sentinel of the hills ga haibani hill gi sentinel ne hai oi oi da bat ta di khoi ko amoi hangbiru ro hill da leiba singna khoi tam da leibani hangjar roi wari bo ai da haije se justice Jiban Reddy committee na very clearly haibani ko kuina thamganu haire adu di Supreme Court na haiba gum bani dana ko aduna now very clear magi ekta piriba mandated duty to tawdre
aduga Jivan Reddy Committee Report 2005 to very clearly higher Assam Rifles si kuina thamganu kuina thamagadi bera lerani just na haibani yam sang na haite yam haiba yare aduna takpadi remove tawbasi masi Manipuri oina phagani adu Assam Rifle ki ju phagani phadu ja khoidna te ko moju phadoin kaino bo moju kuina leibu phati haire ba phatabadu tawbudam phaidna isa sa ba phati haibadu maina kuina thambaje phati haire ba ko aduna masima ani maki pharani aduna I still believe akhoi Iran sisu Assam Rifle lokthok khagadi khaju phani genocide campaign si masisu Assam Rifle si remove tawkhagadi madusu afaba side da ama oigane ba ko ha moina mateng pangde haibana te haidi hek hairo so Assam Rifle manakta lerangumba natra nomai kamna mi hale mu hek lerangumba adagi di ma phiti mountain division sidi mi mangumba akhoi sayet khoena ba ma khara leiri ba ko adu ki point inda adu my best suggestion da I propose ngasi ki meeting se propose to risi Assam Rifle ki mahut ama pirak tabdi yaroi ba ko BSF oina PBU na khoina haisi border security force asai du lew ai lak ba lewe ba ko moi no lewe ai ni soina har kani kham jani moina aduna better remove the Assam Rifle si aduga mogi mahuta border security force si thamase border security force ki ek angon yaujare border security force act 1968 magi duty Assam Rifle ahum pi yaman gre Assam Rifle da duty ahum pi sale yaman gre ba ko aduga BSF ti amakhak pi madi aduna amakhak pi basu oina koi loksala se ba ensuring the security of the border of India ki border ngak pase mangun da piramel aduna di India border natrabaro Indo Myanmar border sibo aduna in khamada BSF is the best suited to protect and to guard Indo-Myanmar border. Sima ini ai proposal ni ko. Ado mayam su yabi tabas up to you. Ai di BSF ipa phadong mali. Kaya na kanda India Pakistan border mo phasang ngai. Bangladesh border su phasang ngai ko. Ado na ai khamada BSF nga hala sida ko. Amaduma akhoi na hore resolution yawi ro. Ado natragan Indo-Tibetan border police force ki type da akhoi gi hujik lai ba Manipur gi mi singsina lead tawraga akhoi gi Indo Manipuri border police force ka ama sema su yai ba ko adumai tawra ka tawbagi proposal ama mathangi topic ama loire ko matat ama da shoe abrogation ai mini calendar how many minute remains here we hela mane adu di mini ani lo salage 20 minute ta sima tawda di phate a hojiki dong la shoe gi sina na shoe si August ki tang ama 2005 ta Assam Rifle na manage toroga ahan mada sign tawna ki ko ado ai dani ai argument se Assam Rifle na terrorist group amaga nongai pai group amaga su sign taw haibadi ma ek te yaw de bata bro 2005 August ki 1 2005 aduna aina khambada su suspension operation itself is void ab initio logi maronda void ab initio haidi illegal oire from the very beginning haidi angang pokko shira pokko angang pokko kapta na dum dela polo podo adu stillborn child ne ba sigi su wai ba sai lo da kaino bu Assam Rifle da madu empower tok de sima ani su argument da su gi mong da yaw ba organization sing si da foreign kanguna foreign di alien kanguna India citizen na ta ba kanguna leader oi ba ga su yaw ri ba ko adu di sign to bu ya de niom da adu da oi ga su ma je void oire void in two ground one is Assam Rifle not mandated to do the shoe atok sangare adagi di foreign element yaure adugi pochi da su si void ab initio aina thamjei ba ko aduga 2008 ki August ki tang kun gani thoi 2008 ta tripartite oire third party ahum government Manipur government India adagi nang UPF haba UPF mate UPF adagi keno toroga mu tripartite ole adu aina haina ahan ba da void sira pokramina hingat pa yaro ba loda that was born as a stillborn child. You cannot come into life by anything. Kita kapu su yaro lai as mama ini lai thoga jang kaina tawa hokole adu thola ro lai su ado chakre lan tong ni ki dana ko nongi pa kapu ne all lai are bagya somewhere adu ne lai su la roi and stillborn child on pogla bani na 2008 the tripeta or still invalid still void under the law sima ai gi concept ni ko adu oita ga di suji law da leiba yadabani leire sima adigi ai no selakpasida akhoi da masi ground agreement se katang yeng biro ground agreement ai khuna ire sida ground agreement sum yeng matam sida masi gi posi ai sida lo senjar ka doini sida ground agreement sida Manipur territory kai ba de khotpa de preamble da yaure adu sum Manipur territory di moi yaure su kai ba yaro adu de khuna su hai gare moi su khangmani
aduna zum tawri bai dun da yam tan jala khatang phangge du ne ba ko tawr su mo to am to phangoi aduna ground agreement ki rule di yeng biu para number 1 2 3 4 5 6 yaure 6 sida joint monitoring group enam leibani JMG si ki sida salaga su abrogate to ya ne ba su je joint monitoring group sida yawo do party manga taruk yaure cha cha ro joint monitoring group aseng badi tha khuding meeting to hai ba ne ba ai di tha khuding meeting to do man di sai tara gi matung amu to bra bap ta ti I have no idea aseng ba tha khuding meeting to ga joint monitoring group sina ground nu si monitor to hai ba ne ba ko adu da ground nu nga am da ta ga su je automatically withdraw to ya party na this is a right of the party ni agreement am tawta ga di pakta san sarvanda agreement should be followed in good faith by the party ne ba ko ade amana reverse sick stand the bus agreement gi ground reality do nang bricks tawta the agreement is a void ne ba yadra ba ne ba du numi tu da gi amai tawdra su da su yawra me magi para number 2 da joint monitoring group sina monitor tawbada su gi polam sing du salam da ba tar ga di withdraw to ya party sina yawra me ko adu di amaina su withdraw to ya ne ba ko aduga sugi kem kerang kem da leidau ni moi de kem dam te leitra mane moi ai khama the whole manipur is their kem adu ta ro last da designated kem de leitre ba moi tare le trai thre leiba du adu leitre noi paka da kap le ba ni aina khan ba da yaram do male ba whole manipur is the kem designated kem ko the shu oire ba jiti oire dra adu no noi kap chari ne ba natra adu ki poni weapon pa ga sa pa ya de ano buri ku to ba ya de kai moi aseng ba di 2001 81 cadre ni 2011 ki census da thi bada census da koi census na te ko cadre kyam legi masing thi matham da 2001 81 81 ne 2011 ne thi gi bada hauji se kyam legi ge se we need census am sangi su da leiba kangbu sigi ai de pakhat le kai no kan da 2008 5 ta tawbo ga di ahal we si bu yor mane ba ko huji ki tawri mayam do ke no ke mayam isai ki adi united kari kari ga gi de KNF ka ji mi sibu yaw mane ba haloi dana yaw ngani ko kharana na na sibu yaw mane ba ko sing da kai da hida ang thu lai poti HIV/AIDS na ba yai adi kang asi pa dengue derang na ba yai natra covid na ba yai mai tong na kaya ma sibu khang de adagi maram mak di akhoi nungoi pai ba man ba du na ha ka som yaw ri ne fresh liquid to ba yaro ni yaw je ba ni su ji da fresh recruitment is not allowed adu su violation ne anoba nungoi lai ba ya de su violation ne akhoi si ba am ta de nungoi maru sibu loi ba nai te ne where is come cookie the carbon no me ka lak sa sibu nung ta de yaw sa la ba these bullets are come from the akas de lak sa la ba in the form of rain nung na tarak sa la ba ta de ba nung maru loi de ba maru nung me du bu de phare ne hala ka pa ne nung me dum ka pa se ba sai tara sa la la se ba na tra du su expire lai ba ni nung me gi su arm sector yaw ba ni anyway ek erang moi chana pute nung me maru ma di supply taw ri dana adun tak pa di luri ha ba su do loi na thugai ri weapons ta thugai ri anover recruit to ba ya de tawri adagi de kem da leiga do bani leite adu di yam luri ba si joint monitoring group se tawraga adu de advocate withdraw to ba ya ba su se adu ba ngam de khoina akoi bap ta de adu aseng ba de sima halo sanjarage su enforce to ba se si the para number 7 yawi enforcement of the su arrangement hai sikana to do ba it should be done by the state government to do ni ko it should not be done by the Amit Shah ji hai phai with respect adun Amit Shah na tawdung na te ba su se prime minister tawdung na te ba state government tawdung ne akoi state government sina tawda bu na tawbo oi ban da yam ludro wari jai ja state government tawdung ne akoi na tawda bu na tawbo oi ba ade shoi ne ba ko se state government si liable da oi re su gi monitoring si moi na mako oi ade su gi enforce to moi na mako oi ade su withdraw su tawbo ai monitoring group se thaga laga report thaga laga tawdar me tok thok pa ya adu si adu gi process su sathade natraga ai na sa haiba lo du da void app any issue da palaga su si taw do na phai ba ko adu su si gi marum dani mayam ba tholai se su si gi marum dani ba su si leiram draga di ngasi irang akoi da genocide campaign ama tawri tawrum da bu ya ya ba tawrum su mai pa wa su si na madu mai pa na ba logistic support adagi di mayam ba support pi na pothok ama oire ba ko adun aina khambada su simaga masi ma koi soidat pa na ta sugai bam changi khon da sui da ko maroi do sak thongam dai sa thongam dai na ka ok thongam dai da khon da ka su da pa su da pam changi adu semdo pam changi adu langthok pam changi at the same time akoi na pakhali ba sangra pa kuine leira bani na mo warang wani kuine leira mina noi mo kashmir da leiro ladakh ki phaje bu yenguro adu pakistan ga kapna ro an thadok pin phai adu my humble appeal da removal Assam rifle that also based on those legal provision and the shoe abrogation also based on those
legal provision ne ba ko aina ngang si da nungai ta ba ta ba da pan ba yaw ngani ko pan bai di akoi di ngang oza ni na kan ngang ga le ba ko oza de akoi di ishona thar abane ngang ro thar am adugi ni aina sida la ngang jeri se makhan khun sin ngang jeri line thar ni se I am sent by the God bona thai ni adrai ma ya da ko hai jeri akoi pullaga akoi yamna decisive oiba decision loraga madu in action thabak ta tawdoi ni ko thabak oloi da ba decision du di kana de ko adu di kada no chingkha daga langro aduna thabak on thok pa ya ba workable solution da based tawraga decision ga lobiro madu thabak tawrasi madu da tahudra ba ai khoi mang tawba yare u leibiro amaina ai samjan jagi mayam amon khurum jai थागतचरी ओजा डॉक्टर वाई प्रेमानंद मरिक चुमला वफम कया ममल यामला वफम कया थाबिरमगिदमक्ता ओजाबु हानिंगा लेतेन थागतचरी टॉपिक मका जाथद्रिङैगी मांगोइनना अचंबा खुदोल तंबगी मखा समदबगी थौरम मदु लौजगे सिंजलांगजरिबसिंगी माइकैदगी अचंबा खुदोल तंबबिदमक्ता ओजा सांका सारदा मतम सिनजरी लोइनना इको पेन नमा 0241 नंबर ना 0241 इको पेन असी खितंग साइट तौबिनबा निसिंगजरी oi mayam refreshment dusu adum pusan biraga yen biro haibase aina volunteer sing da haijari refreshment purakhrabani akhoi mi se over expect kradi towe adar su dum manage tause asai akhoi khra kona lakhi bagi khudol kidang thamjadabado hojik ai madu lokhaningai tawjage ahanbada hojik mak khoi resource person oibi khiba Dr. Y Premanda somdamda lekhat pioja khoi oi memory gi oina khoi kainom thamjage Jackson dipyona sinbiro mathangda oja khurai jam athauba da lekhat piyo mathang gi se oja devana sinabiyo ja devam da lekhat piyo akhoi gi moderator ani sondam da lakpiyo ngasigi moderator jurist abonmei asem prince sondam da mamang da mama sinabiyo aduga mathang da kaino akhoi gi reporters ani oja birendra ga oja mi ba hungyo dang lekhat piyo somda mathang gi se oja Dr. L Pomei mana sinabiyo dang somda lakpiyo aina kauthok jaba se Tangkhul Naga Foothills Organization Secretary Lai Jackson 10-4 aina khangnaba Tangkhul Naga Foothills aduga FNCC gi representative amasulakpi Robin Secretary Uwe FNCC mathangda FNCC representative amana lobbiyo soida lairadi aduga mathangda akhoi Tangkhul Naga Ache Longphang Southern Tangkhul Union representative amana lobbiyo asai ubani moi secretary representative lakpani Tangkhul Naga Ache Longphang please come forward sonda lakpiro adui mathangda akhoi chairman Makhan Village Authority aduga Eastern Zone gi Lengme gi chairman su oiba
asina khoi tangkhul southern tangkhul union gi secretary ni FNCC thorak tri male aduga akhoi Makhan gi village ki chairman ja Shiren Bo amta somda thorak piyo tabi radi chairman Makhan village ma kari class sin baduda okay ado hore adum lauthokrabne na khoina mapanda sinarage hoji wat pasi FNC ne adoga chairman Makhan village ase ani se khoi horeng kaino da pijarage ado hoji refreshment do adum mayam da yanbiro haibase I request tawjari thank you hand over to moderators Thorongi Makha Satrak Sava Oina. Next key topic, updation of National Register of Citizen NRC and Census. High river topic asida Ikai Kundamatik Charaboza, Dr. R.K. Narendra, demographer na from Sing Tambina with the Makta, Ozabu, Nolukna, Sinzalangri Makaidi Kosenjeri. Respected dignitaries on the dais, distinguished participants across the state, media luminaries and ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to thank the organizer of this function, grand functions, for rendering me such a wonderful opportunity so that I can express a few words on the emerging topic like in NRC and the census. The Sengbadi, NRC and the census is the solve topic amane. NRC dangang bada sarang na pungama makai census as well the mind or pungama makai gi slot ni adugo ay yam ten na kitang technical yam oibane adugo kitang ten na mayam da hangkasabang ambra hay na ipona sage census mayam na hena khambire census cybersy constitutional process amadi natti masi unel list ki akoigi entry number 69 da census si yawi adugi matungina census si pangthokani census pangthok is the census act 1948 and the census rule 1990 gi makada census si pangthui and the census si phase ani thongna pangthui first phase harisina house listing and housing census haiba second phase ina population enumeration haiba ani thongna pangthui the first phase da pangthokadul basina ekhoi second phase da pangthorakadaba population enumeration asi pangthokpa yanabagi pre stage am logani saida first phase da yum sangaga number pi doini magi map yelakadoini area adugi so that population enumeration asi tawrakpa madam da allocate tawba yanaba aduga pre plan tawni loinana first phase da tawduri basina house other housing amenities siga mari leinaba question mayam hangdoini like yumji building la paka building la kachara adagi yumji amenities the freeze labor electricity pusanbara vehicles karamba tongi cycle tongbra motorcycle tongbra four wheeler tongbra sanitation gi maramda haibane singba 33 question asi lauraga akoina masi tawduin aduna first phase si akoina April dagina September fawbagi manungda masigi number pibasida tha ama sigi manungga tawbi April to September atoba stage kara tawgi yaure aduga akoina Manipur gi first phase gi census pangthomudam September 1 dagina September 30 bahausi akoigi house listing kangthokadoini sigi mamangda numitara mangani ama prior to the house listing sigi
self enumeration haidana aigi census ki information asi isa itomta pijaba yabagi adugumbagi numitara mangani mamang da leire August ki 17 degi hoktuini 31st August pawa sina self enumeration leire ada self enumeration sida enumerators in a census ki enumerators in la laaga data lobagi muhuta ay isana ay upload tawjage hai taragadi self enumeration che tawduini adu oi taragadi aikoina census ki app ase magi mobile smartphone ra install tawba ma darkar lei install tawraba matungda magi Aadhaar link tawgani Aadhaar se link tawraba matungda magi OPT ema lakani OTP sida link tawraga mai sangaga tawduini adu whereas akoigi adu nataba self enumeration tawroi hairagadi in visitors sing aduna magi tablet natraga smartphone da census ki apps ti import tawduini census apps si domain da la isi 18 languages seda Hindi English Manipuri smain tawna Tamil yawduini smain tawna install tawraga sangkaduini aduna hadak tawduri ba India gi census si first of its kind ni digital technology sinadeni world gi na ahan bani ana advantage yam leiba yamna lei aduga loophole su yam lei particularly ai katang hagasage asagi sigi census sidaida enumerators ona mai app to puraga laga individual things the information ji hangduini logduini adu information sing duna piriba information adu lalaga su investigator duna question to biyadi si census act to the masana yaujabani piriba information adu makmana men gadobani again amana jagi census si lobo matamda individual contact to haiba yaude masi oithokpasu yade particularly single lamda census sapa matamda palm da sakhiba thaba araba da sakhiba ju contact to haiba yadabaduna normally pastor gumba headmans gumba natraga any leader political leader amana haibadune bi iduise aduna that is the ample room for duplicating or misreporting to bagi possibility ama yam sauna leiba adagi mamang da manually tawkiba census sing dadi census ki data asi manually individual slip ta ibanina madugi sumthok chumdin head office ta director census Manipur kita la kanda ay masikara supervisors in a semtok semjin ki port amal lay adu handaki digital sida di adu ki provision layti maram di ziki app sida hek entry tawla ba click tawng madam da end to end encrypt size ne just information within a fraction of second da Delhi ki sabar da daklong sangi doini there is no question of ratification or modification kaim layti aduna sida handaki digital technology asida community kharadi masagi mi foreigner hena sang pada hapsen badan natana khutta hapsen badagi ngai leba kokthong amal leidi aduna sisu one of the defectives ni then again masigi na house listing lere adu total enumeration lakpada manipur regi particularly akoina problem oirisi kaino haibo idps mayamama IDPs mayamama akoigi relief camp da leire for the last 3 years ki matung ina adu akoina census si buje handaki particularly to 2027 ki first March the reference bed piraga census tawni hana tawdori ba mi thibagi process asi extended de facto have a process adane an extended de facto have a process de karmain tawdagi haibu ai example amona pizagi Manipur dagi Manipuri macha ama Delhi da like tam leire khalasi ado census taw matam na ma Delhi leire Delhi lai matam nam phange mangonda igona Delhi da leiba kyam kuirage haina ana mana tha taru ki mamang dagi mafam adu da leiba oradi mai data do Delhi da sangane mafam da then and there sangne ado mana tha taruk phadana ahum mari leiram ta di mai information to back to the respected village or respected ward of the Manipur the Lakpini. Adu particularly in the Manipur situation is the IDP situation is the more the Swarsanpur the Lakpa since the ideal college in Pal Easter lady is more than 6 months on the later. And a moida Akoina
census silo matama total enumeration hang matamda moje 6 month to lalabani moigi data sing to magi parent village the hallaroi impal is the loi tuine impal is the lo tuine that is the difficulty aduna hayeng moji akoina normal si leram matamda mayum da han matamda magi information do magi district to the yaw it is impal is to the adum lei tuine adumai tawdana leibiside akaiba kyamu lake haibo koina whole plannings see based on the census data based of doing it aduna welfare scheme gi oiro adagi resource distribution gi oiro quota gi oiro any planning gi district to gi state to gi planning is census data based of doing it aduna adugi data duda based of natana koi gi biji da ngarang dagi SIR hogre special intensive revision adun electoral data da kari the based of amta yabanate whole plannings is based on the census data. Say tara satwin. Adeda particularly economic ki distribution welfare scheme adagi my quota gi that not na yamaru orisi akoi ki political matrix ki political representatives si akai be ke amomolai ai gi mangda liberal kanona haibi gi bedo ai umtan ning jage akoina akoigi delimitation lang matamda assembly gi seats mayam ama adagi MP gi seat mayam ama si census the be to one sentok senjil la kaneba hujik leiriba 60 assembly gi seat as is 19 amana schedule tribe kini one is schedule caste remaining 14 jina reserve kini reserve ki sigi policy le ni haiba masigi ratio asi based on 1971 ki census ki data the base torga lei ne aduna aikoina 2001 ki data 2001 ki census data da delimitation to haibasi 42nd amendment to the constitution of India na haibini adubu 2001 ki census data se da aikoina mawong marin da daba district khare yawbadagi tawba yaro haidana yeithokduna lagbani aduna aikoina karigumba 2001 gi data sida the base to taragadi reserve unreserved ki seat mari reserve the sentok senjin to wini adagi 2011 taraga taret la kaduini sumana lai sumai torba lai asi reserve ka unreserved khatagi natteba within the scheduled caste ki tribes da report ki matung ina 1957 to 62 sida 32 assembly ki seat labors da naga ki mari lai matam da kuki ki ani leba one paite and one thado ani lai adagi 1972 dagina 60 assembly seat lai kanda naga ki tarahom doi kuki ki taruk lai kala then again 74 to 79 60 assembly seat 11 naga ki oi matam da kuki ki nipal lai IT2 IT5 da tara I mean the nagagi mapal lei matam da adagi kuki gi nagagi tara lemten da kuki gi mapal lere 2020 te degena till there say 60 11 10 ne kari gumba 2027 gi census ki data aji tau taragadi kuki na tara humdu oi matam da nagatare oi doine is mine it aduna population ki train si lagbani na aduna ni huji mayam na census si tau ba yaroi illegal migration singje hana eliminate tawra matung the census tawba darkar lei haibigi port amal lai si aduna aikoi indigenous people maitai the mang badana tana schedule caste ki reserve sitasu kukina 13 oi matam da naga taret oi duine ba kari gumba if 2027 gi kano sida base taw taragadi aduna articles I mean IT4 amendment to the constitution of Indiana high received aikoigi next delimitation asi man high IT4 high received 26 aikoigi 2026 ki matung da hek lakwa anoba census aduda based on delimitation to has in IT4 amendment to the constitution of India adubu recently women bill parliament putwe pulhokpaduda delimitation su yaw number to the fail where men of IT4 amendment to the constitution of India is hing later banina
hing lerabani next by 2027 ki census data da based tawraga delimitation tawbajan tawtamne madu tawtaragadi maitai gisu adagi naga gisu angago phangna sit mangani not only a resource distribution amamagi wa natana aduna aina samrapna hankasaning badi aikoina census haibasi masi handaki matang asida aikogi tawhonba yade delimitation I mean defer to hongadabani haibagi port amalai ada people singna question mayam ama hange delimit aikogi census asi aikoina yaithokpa taragadi aikogi planning singje akoi amta yaurdadana facilities mayam ama phangaroi kholoroi haibagi adugumba concept ama lai it is not so census asi kayarak hane yaithokre ayongta hangasage 1872 the British na India the yana census sitoi 1892 da and then British Viceroy Lord Mayor is in India the yana British India na 1870 the census towi adu high census the Assam sum Manipur gi segi area the yaudi adubo 1891 da synchronized census yana na towi maise the Manipur gi data phajana yawbo hore aduga census sum sahi tara gi sum tawlae adubo 1941 da census of the Second World War maram oiraga 1941 census tawdre adu 1981 da census tawi Manipur gu census part khara tawraga Anglo Manipuri War na maram oiraga census gi data si destroy tawgi haibiduna maram oiraga British na aikogi Manipur gi census matamadu da 2,15,900 figure amakakpi then again Indiana ningkha tamamadu 1951 da Ihan Hana India census tore after independence. This is the Jammu and Kashmir da Assam India ga Pakistan ga gi bifurcate tawagi problem leibana maram hoyana Jammu and Kashmir census tawde 1951. Now in 1961 matam du Nepal na kangnaba hujina Arunachal na kangna riba suga Nagaland ga census tawde due to the inabilities of the census ki post puthok pusin tawba terel sapayadun census tawde. Smile of the 1971 the again we insurgency problem na maram oiraga Nagaland is some part of the census tawde aduga yan history already 1981 the Assam agitation na maram oiraga Assam the census tawde 1991 census tawde then again 1991 the amuhanna 1991 the amona Jammu and Kashmir gi law in a situation patabana maram oidana ma census tawde recently 2021 the census tawam thokune adu due to the COVID-19 gi epidemic le ye thore sin adu 2027 da lai sin adu census si mamang da evidence ya da ye thokduna dum laikri ni and census ye thokpo je census act 1940 gi section 3 gi matungina census ye thokpo ye adu matun ye thoini aduna census ama tawge hai taragadi magi congenial to oiba yamna free and fair oiba atmosphere ama oidragadi census se pangthokna de. For example, even in the 2027 ki first March the reference date weraga February dagin March fawga tawgaduriba since all India ki census tibawba aduguma matam maduda unyamna tagaduriba na maram oiraga akoigi northern ki state ani union territory ani Jammu and Kashmir Ladakh Himachal Pradesh Uttarakhand marisi ngangkhatna October 2026 tawduini aduna akoigi hujik tawriba present situation the law and order adugi matik fatte even akoigi legislature singbaw kuki gi imphal da lagam din online da participate tawrisine sibu situation phayena lawdoira the community bu sangna ba yadri ni again yam luriba technically yam luriba amana hairiba February to March the census tawgo the election chapsan taslene election gumba tawwa sugumba problem public ki kana taw matam si the census tawna de even exam time adigi national climate check per raining season sugumba census tawba yadi sumain tawdana census si handaki matang si census tawba ya dabagi situation si leibanina census tawdabna mayam na sangchali se aidi mai pakani haina sumain hakasagi degi amana NRCC katang ay yam samna ay hangasage NRC haibam leire adagi NRIC haibam leire mayam confuse am tawi NRC National Register of Citizen haibama National Register of Indian Citizen haibama I am marak habsalakun Indian Citizen haibama aduga magi result du sub mane adugo
their objective is little bit different from one to another. Ngasai NRC bu oiro, NRIC bu oiro haibasi registrar amani, high river registrar asida bona fide citizen of India living a particular state natraga community adugi dal leiba bona fide citizen of India adugi maming matha yawba khudna isanba adugumba registrar amani bona fide citizen gi registrar amani aduga NRIC so adumangni same thing same money only difference is my objectives the NRC the bona fide citizen khatagi country do the state do leiba bona fide citizen khatagi registrar am maintain toradi adu manung de leiba bona fide citizen te yawra aroi adugadi finally indirectly we can say that through NRC we can eliminate or we can detect non-citizens bona fide citizen oidaba singje khantuknabne NRC gi main objectives the in like in Assam the India the mayam tawkise adu NRIC the yes adu some money list to adu NRIC the my main purpose the national project amane hariba project asina akhoi gi each and every individual ki finally national identity card ama pirak nabagi objectives neba mi khunim ma khoi khudim baki CS number am loi pirakhi doine adu tarak nabagi damakta same baneba aduna difference lady di NRC the pull up mama state to same bani hoi yum mudi mathang thangna ba iraga so adu NRIC the state ki Manipur state ki NRIC Thobal district ki NRIC district to the sub district khadu ki village locality khairaga tungan separate same kaneba NRIC the adu main purpose ngasai du sam mane potu di sam mane sumain to dana NRC amasu NRIC je hangasage now ihan hana India da the mayam ji hangne se NRC se Assam khatamak to gibra Manipur to gidabra atraga UP to gibra Bihar to gidabra adu masigi documents yam kuire bani na thikat badu yam waba adu kuna slowly koi researchers in chijal pategi ji confirm tawre NRC se India gi state ko loi tawe 1951 gi NRC every state have already collected the information through NRC in the year 1951, NRC not necessarily Assam, but the Manipur, Tripura, Bengal, the UP, Madras, every state NRC to we. The NRC is a common horror case. 1951, the India government independence pangamatung the census story 1951. Census so which the NRC bona fide citizen of India singsi list ama thamawraje haibagi idea adu da NRC ji sengi me matam du da akoi gi NRC sembagi tongan ba act adagi rule passed over late so far adu executive decision ama lawraga NRC semo bane NRC sema dam da 1951 gi census gi data khomba matam da population enumeration to matam da individual slip by form ma yawi individual slip by form asida question tara mari yawi the 14 question is there aduga sab adugi question adu NRC form aina amamu semini NRC form adu question do hapaga data lawu de lohog doine the problem is katang delegate orisena NRC gi census ki individual slip natraga census slip ban zukawi hari the question tara mari si you me du sala hangdoine adu da question number 6 ka question number 13 ga census ki individual slip ta yaw badu songi NRC ki ta yaw de ate di lo yaw NRC ki ta yaw de and question number 6 ki kari gi yaw dri no haibu question number 6 of the individual slip ta hairi si Pakistan da gi selak pa immigrants du gi information low ne question number 6 aduna question number 6 asi akoni NRC da di bona fide citizen ki damakta lawbani na question number 60 NRC ki form simak pa yaudam ne now question number 13 sina amu Assamese singi indigenous people of Assamese singi sub question la tawraga hangba Assamese singi question kata yaubana maram moidana question number 13 jimaka yaudeba adubu aina ahamba thirakpa matamda some atopa information ji khara thiba as well as a printing mistake tagi question number 6 ka 8 ka 13 ga ahum ji
individual slip the yawadu NRC gi form the yawdi eliminate away and high gibudu scholar current su mobile nung than adu yawdi na dum chale masi aran bani ka rectify to yo aduna huji yawdri si huji question number 6 ka 13 ga dani I to the yawre the only thing is 14 dagi ani khado kari 12 yawum thokbani 12 yawum thokbani NRC gi da adubu NRC gi form the question number 15 yaweba question 15 yaweba why question number 1 the individual slip the head of the family gi maming ne magi sex ne hangbane adu NRC gi form the name of the head of the family hange aduga kalam amadana sex hange ani thongna hange ba question number 1 da yawbado aduga question number 2 da yawbus ahum thongna hange ba aduna maram moidana NRC gi form da question number 3 manga yawbane ba aduga taseng badi hairiba form gi information sing adu individual siki form da gi yawbra transfer tawbane ba ara process se kamai tawge bo manipur gi oina particularly manipur tripura na assam ji census tawba matamda assam ga pulap tawi assam da loina deal tawi ekoi separate ona tawdi information do assam gi da mati amoi yawbani adana individual investigators sing duna enumerators sing yum yam da salaga sagi individual strip the information lauraga may ki di khudak to da NRC form de mention lo hai bane adubo mention taraga di matam double time sangani aduna information the matam mangalani kan haiduna maram horaga instruction amagi matung ina ayuk nungtin jina individual strip to fill up to fill salo adugo halaga nangi station du da nungdang da evening da NRC form the mention lo hai bagi procedure gi record pangi tmain to na transfer to bani now in Madras gita particularly example am tapizage in Madras di kamain to gebu Madras gi moi process ta policy ayuk side amoina individual slip to loin loru re survey to matamda February to March ta aduga June July da tongana NRC gi form ji mention le habigi record phange adu Manipur da di ayuk khomure census ki individual sipuda evening duna fill salandana NRC from the transfer to we have ni aduga Madras di February March fogi manungda NRC gi data ji khomaba matungda kona June July the mail have a record fange aduga Manipur da so huji hingiba sangnara ba oja amana kara di halore aduna moina matamada to Misnas Johnston and CC gata laibani moina CC da class 4 tamba matam da oja gaina moida yamuna NRC gi ni konani di khangdaba moida mention masi mateng khara pangmo haidana matam dugi satra kharana mention gi habigi record fangi now adudagi amu akoina census ki akoi gi census of Assam Manipur Tripura subsidiary tables amalere census 1951 Assam Manipur Tripura aduga state handbook hairiba volume ani asida koigi NRCC tungan ma census report ki mathakta NRC gi copy asi manually iraga permanent record oina preserve tawna thamdana thami haibasi palli loina na 1951 gi Assam Manipur Tripura administrative reports ta akoigi NRC gi damakta Assam da kaithokhiba lupa extra oina kaithokhiba Manipur da kaithokhiba Tripura da kaithokhiba lupa asu extra oina NRC gi kaithokku lei Manipur gi oina lupa lising ani ga samri manga aduga Tripura gi oina lupa lising mari ga subna mari mai kaithokhiba gi record palli loina na Manipur gi oina NRC gi form ase namthoba form ase lising taramapan ga satruk manga pigi haibasi record loina phangi then UP gi census ki record ki matung ina NRC gi form sama menbada lupa ama pi haibasi palli Manipur gi oina di lupa kya pi banodi pandi paisa di palle aduga UP gi oina di enumerators amana form sama member matamda NRC gi form sama matamda lupa ama pi si pal matamda lupa ama yam saw zan asagi 1951 in
then again adugi form adu amuk sumi sumde haidane yengchaliba supervisor aduna form samada na paisa yankai pi haibase UB ge record of fangi. Now another record amana akhoi gi smana melaba NRC ki census ki individual shift gi NRC ki form da transfer tawraga melaba document ani se kayam khenagi haibase verify tawi census authority of India na ado mi khuni magi tawbudine te khar sample khar lokalaga masigi sample se Assam gi oina tabulation center ani lai one is Shillong another in Assam ki kari magi do I nahi jang dare physiki do Jorhat yes Jorhat ka Shillong le aduga Tripura ki si Tripura Assam ki Shillong se matamda Assam ki dikhena ba yam lai te yam piar oi haire aduga Tripura ki jo khara khene hai adugo koi Manipur ki aduga mati khene hai madu semtu na bada problem oi hai palle ba ji por se aduna Manipur ki da 1951 da NRC tawgi tawdi hai ba ki question arise tawdi NRC ji tawki aduga primary record oina tawbul loiraba matung da my concern SDO and DC ki khutang da primary record na thammi hai ba record phange adubo in 1960 ki mid 1960 da central government ki direction amagi matung ina high river record sing adu Department of Home and Police Department da submit to haibagi record phaw da phangi aduna high river record sing asi huji akoine NRC tawki bai kho ki je document loi phang le re huji document phang le re aduna NRC si akoine thiba wat pagi ni NRC gi port si adu momom thoi individual ki level da thiba da khara problem lai adu government na thira di masu kasu na te adum leram godoi ni ada masai da finally koina Dr. Gaur Samna koina initiate toraga koi February 25th February 2025 the RTI ma thai RTI se Registrar General India and Census Commissioner hairiba si authority ni ang census and NRC gi moida akoina census gi ta do labor laitaba hangbanati 1951 ki Manipur state ki Manipur state ta 1950 the NRC to khibna ta to dabra na hangbane ada man no haina pire mo authority do adu ko legal paternity mayama ta na ri madu how far RTI da masiminam ba yabra ya dabra ha ki port ama leire adu ama boire Assam gi tawri banina koi Manipur gu su NRC si sun ki lebam thoi adu Assam na karambo authority de gi lori ge kholige ha bisi akoi yam thijen bagi tangai phadaba lei ha basu ma yakasage adu khoi gi Manipur da su sina NRC gi potu lai NRC updation kamai to gi se katang ai matam katang de yari ko okay katang koi de NRC je kamai updation lai no se updation lai no se koi 1951 de NRC se loin to gre star khudimo ki sima clear ore adu updates kamala ke de 1970s mid 70s why da koi gi illegal migrants gi impact in north eastern da thengna ba hore masigi demographic update ma phang ba hore adu Assam si yamna vast land oiba ade abundance of the resources labor madu impact ke khangdaba impact ke khangdraga su sum leram ba sidagi koi gi 1978 se da Harilal Patwara na Mongoloi district ki MP ma si givne adu by election to mutam is ma gi electoral rules ak ba phangna Bangladeshi immigrant mayam je act pai ge yoram ne ba de all Assam student union all Assam gana sangham parisan adu ma proof phange dana demographic and scientific proof yam darka le adu phang ko de masidi election si to suwa yaro until unless ko electoral de yauri ba illegal migration sing je hana elimination to de yaro hana to budagi ne bo je Assam agitation spark to risi sumana madang lak budagi ai masami si gi ba khot ke mayam lai samjan jarage sumain to dana lae adu mamai thangda Assam accord tongna dana Assam accord sin 1985 da Assam accord janari ni moi strike si 1970 77 de horobudana 85 da Assam accord jawre Assam accord 16 close over close ma tongna ni si close gi manung da quite important or si clause number 6 never clause number 6 is central government implemented to bidam never then again Supreme Court PIL mayam thak dana matang langnabadagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ Citizenship Actꯀꯤ Section 6A ꯁꯤꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ NRC update ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ Supreme Courtꯅ double benchꯅ ꯔꯥꯏ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯟꯖꯟ ꯒꯣꯒꯣꯏ ꯑꯁꯥꯃꯤ ꯗꯅꯃꯥꯟ Chief Justice ꯑꯗꯒꯤ R.A. ꯔꯤꯅꯤꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯒꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ decision ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗ NRCꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ NRC ꯇꯧꯔꯦ NRC updation ꯇꯧꯔꯦ updationꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯗꯕ ama mayamdu leikre aduga in times of koi Manipur da laksagi in context of the Manipur aduna matamdu da Assam da foreigner gi irang ama Assam agitation taropa matam sidai da university college je law ina buk thinjan question taw matam da Manipur gi kano sin si su close taw budagi adu de khoi su sumai taw da na same issue ni na masi NRCC akoi foreigner issues akoi ju tawpam thoi haidana MSU scorna ganor tawraga masi irang jeng sakalak bane da mi satra ni sigiba khotkiba lagbadagi RK Dorendrona si minister oiba Kumar na PAC oiba matam da MSU score ki kano sing siga representative siga chief minister masaga minister Kumaga na soi taw na bagi agreement in 1994 da sign taw na risi ado masi nan na void oi haina comment pi maramdi sign tawnari si magi executive na secretary na commissioner na chief secretary tawna manate direct to the chief ministers and ministers ado matamadu da MSU school ki kano singjena yamne hena madugi idea le hodaba adugi port to 1980 gim le then again 90 adugi muktum more 1994 da madu amu sign tawnare adu 6 close over kano ma I mean, the same mamanga like you do when in toto Madu Poloto would have been a high sign on the president of Lebanina in the presence of the governor, governor Gimonship Secretary Gamma signed on the other president Lebanina Madu state central government signed on and Madugi Potone was hing is it. Aduna Madugi Potu Lede, Adu ex Madudeda Tabak when a punk Payana ba identification tonaba cut off year oiba at the CCC to commence in a Nikonagani, command on a detect only deport only, Hybagi Port Miami agreement do Yanarini. Adugaluna expert committee Semaga Masigi to comment Mayam the Tijan Bakosan Bagi Port Semi. Adugi Semzi Horama Bene Secretary Kama Piragamoi function Tawandana, Data Komba Kopa, Horamba Bene, Adubu, Hobagi, agreement on a bagi within a week, PR0 Gomela, question the minister Mayam Duki Pambam Nupam Tepada, Secretary Sunada Badi Adugi Department, Madu Committee, Kagadolona destroyed over, Adagi MSU. No ma'am, the member, ma'am, the Anobasin Bokopatagi, Aduki Poto, Sataki Devani. Karigumba, research committee, do expert committee, do not work to what were Magadi Nahana, Sigo Ports in Lakatavani. And a Samjan Jaravada NRC, Habasi, Manipur, the update oversee, Utopia, Madam the Asama Togriduni, and Rumayana, confused by NRC 1951 Togi, Kokemania Ponte, parliamentary core in the Tamini, so in Kalan somewhere. Madu Toraga, when a census scheme among the NRC talk the target, the one census is talking guitar, the other delimitation Torocadin, delimitation Torocading as a Hajabado, 20 Lavisity Manunda, Tariatka, Traum to give port like to never. At the Manipur, my take is minor laka to any Aduguma port Mayam, do lay Nuna Maram Veraga, and Mayam, Jose demand on the river, NRC first. Census thereafter, Haiba Moto Wasita, as you support Togzei, Haibasit Hamzaraga, Mayam, the Gibi dialogues again. Thank you very much. Thagatsari Oza, Telava Matamda, Manipugi, am the concern Oiba. NRC amadi census ki wafam marik chmo wafam kaya thambiramba wajabu haninga leiten thakachari matam chetien bana hairiba topic asida khoi makha sangna thambigadabadu khoi sinjalangse mekai dagi bijari matam sik kitang tien banina orobibe yadena ozada ningsingjage aduna makha sam chachar jadringai di mangoina na Mapanda eco pen nama white color gi number na 0241
Hariba gari si kitang site obinaba nolukna sinjalangzari makai de nising jari ambukan nising jari eco van white color 0241. Next topic the present crisis of Manipur. Hariba topic asida ngampi ketaba ikai kumnuzaraba oza Homen Thangzam, Assistant Professor, Indira Gandhi National Travel University, Oza Sibu. Matam lobi na binamakta ko sanjari, bizarre matam na 20 minutes. Tagatsari. Mayam punamaku kurumjari. Mayam tang hogat bigera. Masai di pambanina. Awas sumaina. Burning to Reva. Thank you. I want to PBD but kano topic se kuji thogi ba Manipur gi akoi gi hingsa izabatare the present crisis the violence in Manipur aduga ngasi akoi na pulli bajina asai oza asang ka sarna jo haibi khare it is a historic day akoi na ngang wedding itagi ngasi phawa ujarakpada culture amasung sports ani sigi punba natragana political party amagi punba madu nattavida ihananbo oina leimai de leiriba misam praja akoi meyamna yahan hanbo oina tinba numit miyamgi mitin numit ni haibasima thamjage sida khoi organizer amasung chenbi riba meyamgi khubagama khubiyo history adugumba yamna maru oiba numidamo oiba tarabadi sigi numit sida akhoi gi wari amamam su linarambana phabra ana aidi khanjarambani ai wari ama lijage maitingu ura konthoba pakhangbagi machagi mapalakumba surangani AD 663 dagina 763 siboki manungda palamba ura kobo sektubu ising dagi makuna tap phaba ngamena ura konthowa nupi ani loli macha manga poi nupi amaga nupa mariga makhoi sigi marakta nokthing khong atei ji soina poi hai ibok naga thaina wari libi bada makok tuna mairian mali mabuk tuna chafu mali mamai duna tha maligan I be perhaps Down syndrome oirambe atei gei loina ma invalid oiba singi manungda nokthi khong sikhak mapa jina khanjabada ningthoiba yagane na yamna kanna section na khoi sauna ba ma macha gi soiba ju uraga atei gei gi mangonda di amna strict oina discipline kanna yumanta dagi lai su tambi ba ningthau lon laibak lon ngapagi ju tambi ba sum tawba angang ni na khang we hengam da na chai tara muk surak pada chen ki hai chen khriga ma si nomai jing ching da seloi nomai singi marakta lon laga lei khiba magi mamang da ju maitingu pakhang bi macha nupa khoyoi tompok ma su leisna na pakhang ba si khraba matungda macha ji hati batare na khoyoi jangang ori ngai da puraga seloi nomai marakta lot thibani makoi se akoina angom ni so hai adom macha silot khibagi mangi bagi khoi sauna ba masu leiba nongma seloi nongmai gi makoi lanmi khara maitei gi leibak fauraga engthokja gi atopa mafamda sigi khoi langol natraga na kaubugi pareng jida landa ba chatpa maitei gi leibak permission lawdana fawe na loina ma khatuaga makoi taraka khingalaga thakhiba adu kanda di nauti khong se asai seloi nomai singi marakta pitanga na nupi ma logduna leire macha di leitri nauna yumban londa leiraga yaung ilaga leibani ihanan ba manipur gi puwari da susum ibiram bada first time akui metri location na yaung in bani hai mapa da taina ba ngamdramni na mangon da taina ba wari ji akui abo hina libiram baduni sen ai tension jage numitsi thabi mahum ju thoi hai wari noi na ba haijan boirang bani adu da pitanga na mathakti yeng bada thabi mahum means it's a perfect rainbow around the sun maduni
madu thokpajida angang sing irak nagani gan akoi jo ngang wi li sing kumalakte. So something is going to happen kainom thok to re na pakhatchara leiba aduna mana chumdang haijambatare thabi mahum du di yengaga ipuroi badada kakti son biganu fattaba thokadaba leirabasu aingonda thon biu hai chapchana ahing sida hingauri ba makoi seloi tara silaga nangi no papu thoro hujikti akoi masak khange koi yengna bani mapa mihat pana akoi miloi hat kare ma hat kani haibada pitanga jini yada aduga mana ipuroi bajam mutang noina hatta yade hairabani na ai ma pan di khara phutla pijagi ge aduga season janu hairaga mana pani mohta nung phulle ai nung phuli ngai jida mana sungba yuji puthoga seloi ge ji taptai pitha ngau thohal adui marak sida mana phalang da sagun toraga mawaji khaki ai phiji amata su pi khi hai matuma ma tang nong maning thawara kanda ai ning sangu ko ai ko ro ko chengare khuman gi lebakta chelo nangana khumanna kanbiriga leire ada khuman gi ning thausina laibase masak matau tongalida masi soidana kanano mo iramgani maitei macha ning thong macha ma mangi haibado irambe ayana mana yoga art of war kamaina ning thoi gani madi chaitara di chen grabani na sigi mayam ji maisong gi manakta loi tambi hai aduga su yamna maju khangba kanba dugumba hingdaba yade khallaga tammi hai laik lai su aduga upai leitadana hingnabagi honaba migi da tangjara leibani na khuman gi macha nupi su lawe hai ani matungda moirang da nongma pura chatpada moirang gi ningon ma lawe hai amai tawdana makhoi si pullaga hojikti khabangan ba kari kari mayam si salai mayam si pullaga ibudo pakhan bana yek salai sembiram bani masi tawraga makhoi na halaga kangna da laga ngasai gi sahi manga ning thau leite hai ura pakhang wei matungda haibadi angong gajina nairaga leibani na leitadana leiba makhoi mayam halaga maje nauting kol phambal kaba na akoina tariba warisin magi nupasi mana luhongo matamda ju abokna haibadi madu koibungo lawda yada lawbani ko madine nomajing chingnomda dum yenga leijani ma pitanga yam nungsibani de dum haiba akoi angang moimna gyan tadi ada mana sigi phambal ji kaba numisida pitanga ji lai hai magi yet si hangi hai phambal je oidana khumangi rani do phami hai adubu pitanga na konungda changakpada pitanga law yeta phamlo law haibadagi pitanga ji tuminna phoki hai pitanga sigi hai enona nauting khong na adugi matungda maji nomai jingda challaga koina asibagi ga kalliba madudaga chattana maji tumin leiraga halaga pitanga ji maharani joiba amhaudrabani na maharani dagi henba almek harai goddess-na yumjau lairen bi ohenki haijadi ba wari si karino si khata nate ibudo ko gruki nupi su liangmei ningon ni akoi na maitei singna lai oina lachariba sigi singmai da su leiriba aduda sunatana maram ningol gi akoi wari adum tarabani maitei ning thongna lauramba inga leigi masi su maitei singna lai olhallaga tarungi mana latlibani madunata ba wangbrain gi budo wangbrain gi nupi su ana nupi ni akoi ne irei ma latlibani maduda sunatana tangkul nupi su akoi na haurei ma na latlibani sigi wari jaina panjadai je kaino hai kanjida because sigumba funga wari natraga na asengbadi oiraga nungaina bali na wari si akoi matamda leinaraktra 1980s dagi Manipur dai narakpa puwari the very art of writing history that historiography angang sing da tamhaning de because ojamo oina because it's so biased naga amne ita di you know as if naga gai ji Manipur ki macha amta natabado like that and it's going on today some other groups are doing that aduna sigumba akoina unaba punba numitida akoi jaurakpam makheng de horakpani ju haidi tangkhul ga maitei ga tangkhul di mangang ne ju haidi adu di haidi sigumba hujikan ya no bapuari na graphs to bangam draba mayam si akoi limin na batarabadi kaido bagi su
ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯛꯆꯔꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯔꯥꯎꯟ 300 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ around 70,000 sigi say 270 official figure da plus that nearly 70,000 displaced IDP hariba mayam se sahi amada South Asia da and that South Asia includes India Pakistan ICI na takta su yare Sri Lanka conflict related hingsa ga mari leina ba adugumi incident ama thokpada Manipur holds the record aduk yamba Gujarat ki riot oigera ama oigera amata thokri akhoi gi da kwai ngak pajine kai no when that violence erupted we also saw something called population exchange Sujanpur ki meitei gai to hing na porak na bagana Assam rifle na porak pa instead of protecting them soi dele imba mi frup ka jina hing na ba na akangkok pi tan tha gi ba instead of protecting and the providing security to them same thing from More everywhere adune ba thui ba je aduna ojapremandana what is the role of asagi akhoi gi security forces I don't want to mention only one tauri ba se kari no hai ba je is one of the facets of whatever is happening today sigi sikhiba amasung mangkhiba ai ngasai 270 sida pastor rom sigi bagi number 2 hapsadri Tangkul sigi ba gai gi hatri odagi liangmai gi su ai hapsadre adu bu sigi marak sida aingon na mi ama oina yam thina sokpa ma khagle sirdi sigre akhoi khangi because they are dead mang hi ba jine maitai kunthra ga civil society souls ki matung ina di kunthra om doi mangi nabi macha ma nupa macha ma moi mi hat pado nahan Phare ga na harau na koi gi CBI na ga hai bado makoi ni nataba topa 30 ama mang moi whereabouts moi karai da lei bano khang sigi khungi na ka nei khonsa khul dagi moi taruk ama mang mi mang bagi si as per law an gi matung inna sire hai ba yate until unless you get the body or a piece of cloth masamla manaton da saru machi dam pangri gai you cannot the hospital legally the government cannot provide death certificate sikhiba makoi kunthra ga ni thoi plus taru kunthra impan hair jeba moiji gi marakta akoi dongna lai phadana thabak ta hoba mi yawro ba ai itu du 9 harness sangba yadori bra humanitarian ground up can my wife if I happen to be lost like that government take any kind of benefits on humanitarian grounds like there and that affects me the most now hujikti question je ko halan then nasa habirame is because of illegal immigration is because of the governments doing nothing about whatever is happening I know Zabadari Anika Huzikanji deep state and Amayam Kananganari. Technically, Hydra Zukarino, Sakar Diamalaiva. Sakar piracy is not only the politicians, it's not only the bureaucrats, there are also something called intelligence. Kanuda Hainaragadum in the name of that Lozida Suhartogi military Magi regime Zina, he did not use the army. Army Sinagi there.
He did not use the police regular. So what he used? He used those who are in the prison, mihat for rapists. He also used the youths. Aduga hatokhi. I manamje namthi mandana phajai chinga hale haije. Is that happening in Manipur today? And if it is happening, why it is happening? Kedawi thui no? Ilai lai bhanta anga ni phangwa numitta natragana somdami myam hanadana sigi myangmai gai gi phagi ba pungi ba mangi ba gi Imphal to Urkhul gi highway sima chatobo ngamdraba matum torong rao bidanga ni sigi ba matam they remain quiet tumina lai hi banatro aduga New Delhi dagi kadi press release tholake 2029 ni manungda insurgency in the northeast will be finished lotion gani hai bale sigi insurgency hai the lotion na ba hona ba da moina armed forces special power act pusal lakra and they suffered like anything we suffered 1974 da tampak sida armed forces special power act laitringai sida ningsen rose ningsen army gonna rape to hachi banatro hatte she committed suicide and the whole tampak tumin legi because it was after 2 years political se adugi matam to da instability amazulai maitai gi Vrindavan da yam thajari rose admaina thori ala si gi haiba kanam ta ju khangde because at that time there was no Facebook Instagram, mobile phone, but surprisingly, Maitei Gaina Maze Chanu Rose Kawer. Because Mani Iramba Chithi to her boyfriend before she committed suicide, Amai, I'm sorry, and Iramba Chithi do. Resistance na October 1975 ta published over the Maitei Mam Loy Kapki. I don't know. Handa kagai pazavani simijita na diudo zoibi amana mu English ta translator because it touches. But I repeat, from the 80s again, it was as if we were attacking different, courses of history. But we are so happy that we are meeting today. Sigi deep state natragana hujiktikan na kokomi hoina zo amukona zu lawiri ba proxy war tho ibra haibane. Thui haibata bane karigano nan thadoraki ba anga ani phangba numiki sida thadoraki jikari no 2029 or 30 gi manungda anaron loisan ni haibane yes well and good mi kharana din haron pamdre pamba khar ju le rambai ai but some people are still respecting them because sometimes they deliver genuine justice aduna ni chingni na moi la lo lu ka dum pamba ta good or bad. Tampaki jo pambal lerangani good or bad. Adu ita di moina loishani hai di makoi so-called insurgents me abde tana ka pahal hodana. Why they are using others to do their bloody, they don't want to bloody their hands. So why the hell they are using others, some other people from other communities? This is called proxy war. Substitute now land to hanba. Not rokoi no urize. Litan lambida dongay patang kapsal laga natragana aday dalay ba khunda chingthak tagi adi khundu da kapa combing operation na kai toyogi kapai bampham du da taw bro pahali bampham da loi tapsal moje yerum dong ni yokhre ga hai tankul pm na ga hai with aduni tholai base so what's happening in front of us is I know zabadadi kari no yes India ki national security du yengaga or perhaps Myanmar da thoiba mayamama geopolitics ki ahongba mayamama rare ki leiriba huju rescue oirambe or India's very magi agis policy to tohna bohona bada perhaps India is keeping quiet but at the same time it is militarizing our state like anything sigi military gi di landa muksin na bra haite muksin na dreb atopa furup sin na leireba that is the tragedy ne
Ngasay amina Sunday gi kenoda ngasi gi Shanghai Express am sangwa mi re ko. Your article was published today in Shanghai. Yes. Hai is kari no. Phagi ba mi ji even si khun na bo loi khang ne. Natro. Khang ba natro noi myam. Liang mai phagi myam do liang mai noi na di khang ba natra ba moi na phagi hai ba do. Maming khang da jo they look like this ma di adu ni hai ba je ai ga wangkhai ga leina ba wangkhai mi ai khar khang ne ba because ai kongpal dei ne because they are quite close by khang ne ba noi bungi mi ai khang ne. Adu ju khang na why is that thiri ne na pangthi thiraga thibam dana thidri je kari gino hai ba ne. Sina tro khoi tragedies. Aduna sang na ju loro yam sang bani na mayam na maru oi ba loi haijar ma me ni na. I get it just an emotional appeal me. Tokjari baje. Other live poti kaino, then what do we do now? This is the first step of our proxy war we cannot fight. As such, Magi Masagi to the fight Tropata. I know of this group is moving in the right direction. Shigi immigration gi pot putona ba documentation ga tawna ba hona biba. Then demanding that some forces has to leave Manipur, but most important of all, isini now ni hairaga kuina timina gita bado. Madu mazu aku yadum realize to bado. Fruba mo ibatar badi fruit to na ningja ba pamja ba magi certain political dreams lerangani. And as a fruit, you have every right to do that. That is your political right. That's your human rights. At the same time, Sigumbe endeavor about Samina Batarabadi, whether it is from the Chingwegera, Tampaktu Egera, we should also learn to Kitang di Hantungna Batabane. Madu Hantungna Digi Yaroi, Aduga, Akoi, si Punna Honora Padazu, there will be forces. Situaina Honabaju, no Maraktajadum Tolakan, Koi Maraktajadum Tolakani, Amatakajadum Sanarakani. Masui duma ngamnaba toina unabagi tanja lominaji wari liminaji haibasi haijaraga saga sabane tumin lejarage mayam punam pukhurung jari. Thank you. Thank you so much, sir, for that enlightening, wonderful speech in brief. Hui mayam sargi wahi taraga akhui hozik matamji tummagalai matam natre habisu koi ningsinge, and then hojiki topics me am ngangbi khiba koi resource person me am bu ngam khai leitin thagatli hojikti akoi makha chathaboina recommendation remarks me am se koi panelists tare tagi akoi tajarani akoi ai amuk lep khalaroi panelists 1 2 3 4 5 6 7 lai aduna moina minute manga si strictly follow tawe harga moigi thambiningba recommendation do Thambiri herga, but I Mike Suyadre aduna amamam lepkale herga. Have you Wanda Mr. Somarendro Tokchom Ani Subada Naga People's Union Imphal representative Ahum Subada Mr. Longzam Ratan Kumar Mari Subada Mr. Khuraizam Bathauba and Manga Subada Mr. Jitendra Ningomba Taruk Subada Joint Tribe Council representative Tarit Subada Dr. L. Faumai co-convener Natives People Committee Manipur. My Taritsina, Moigi recommendation si minute mangagi, matam si time slots is strictly followed Toraga, Haibinaba, I Hozikti, serial number 1, the Matam Pizzery. And the first Native Peoples Convention, organized by Native People Committee Manipur, NPCM, Team Unified Response. I mayam pan hajar koigi dai se lengthin biriba khuding mapu ai nei kai khnu chari ai tonga tonga ma koigi resource processing adegi koigi pastors church leaders adegi koigi village leaders khudim adi koigi mang lengthin biriba CSO sing atonga tonga ba isi chen isina khuding mapu anu mukti kai khnu jage akoigi ngasigi kenosi yamna maru oiba koigi
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯍꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ तोान तोानब इशू मैम से थेंगनरमदबु याई अखोइन तौरबी थबकसी याम थेंगमल्ले हाइतारे अखोइसे कुइना मचिमनाउ ओइरगा मचिमनाउ अनिजे खनरगा खाइदोंना लेबुदों तोरु हाइतारे औना कोइना थेंगनरिबा चैलेंजेस मैम से यूनिटी देना रेस्पोंड तो होदबना मरम ओइरगा ngasi कोइना थेंगनरिबा वाब मैम से तारिबिनि हाइबसे कोइ मैम यामिना सिसिमदे आइगना रिकमेंडेशन ओइन थमजगे कोइना हजिकचंग रिसोर्स पर्सन मैम तोान तोानब वखल मैम थम्बीरमे थमम्बसिदा अखोइना समना हायदा अखोइ सिनैनरप मतमदा थेंगनरिसि कैनो हायगदि सिकी लानसि कनाना थोलिनो कमाइ ओइर खिबनो हायबसिकी खुदिंमाना खोइ तार मतुंगदे खंगमगनि तुंगदा हायदि ngasi कुकी सिंगसिपु कुकी मिलिटेंट सिंग इलिगेन इमिग्रेशन सिजिनरगा कनाना कई थबक तौरिगे हायबदि खोइ खंगे मसिगो मेलम इंडियाना बॉक्सी वार सानबनी हाबची ओजा होमेन थांगनु याम फजन थंबिरमे औना खोइना मसिगी बॉक्सी वार से करिगी थमिबनो हायबसि खोइ हेन खंगे खोइ साइगी 2029 उदगी हनन 24 दा लोसनबगी टारगेट तौदगी छि थोखिबनि हायबसि खोइ खंगिनि औना खोइना मसिगी द सीजनल एजी करिनो मसि खुलाय ओना करि सीजनल हागदि आइना आइगी पोंजे मयामना खोइगी रिसोर्स पर्सनना पिबिगिबा फाइंडिंग थिजरगा मोइन खुलाय ओइना सीजनल कुकी नार्को टेररिस्ट अदगी सोनाकंद लाल हरिबा मैम सीजनल सा पुसलगा सु केम थमगा मसिन लामी ओइ सीजनलगा तौबनिना मसि अखोइना हारिबा लालसे मसि असि अखोइना ngangbe हारगदि कै तौबगा ताय हारगदि ngasa इंडिया गवर्नमेंट मरम चादना पुसलैबा अखैगी मिलिटेंट कुकी मिलिटेंट सिंजे मोके तौनिबा सुजे हंदोहनबसे औना सागी हा हम खोइसिदा यावरिबा खोइगी टॉपिक सिदा यावरिबा एवोकेशन ऑफ शूजे सी तंगाई फदना कोइना हान कोइना खोंथांग ओइना लखतबा यादि सी माइ थमजगे ऑब्जर्वेशन दा अदे अमना मु ओजा प्रमाणदना साइ थंबिगिबदा रिमूवल ऑफ सम राइफल हाइबजे खोइगी लीगली लखथोकपा या हाइ मतम सांगना खोइगी कैनोना आर्मी की कैनोना खोइ कै हाइतारे बटालियन अमना सही तरान कुल लेबे यादि हाइबसी माने याम फजना हाइरमे अदुना मधुसु लीगल साइट कोइने अप्लाई तोरगा अखोइ मधुसु लखथोंगबा होरमताइ मान जिमनिटी कमीशनना हाइरमे हाइ अदुना बीएसएम न मथौ मु छिनजन मथौ ताइ हाबिजु सी मसु रिकमेंडेशन थमजगे अदगे अमना खोइगी अपडेशन एनआरसी सी याम मथौ तारे सी उजा कैनोने या फजना मयेक सेंग थंबिरमे मसी याम चौबा वॉल्यूम ओजरगजु अखोइगी ओजा नरेंद्र याम समलमना थंबिरमी औना एनआरसी तौरब मतुंगदा सेंसस सि तौगदमनी हाइबनी मरमदी सेंसस सि हाना तौथोकदि डिलिमिटेशन केगी म्यामा लाकद्रोबनिना मसी अखोइना याम कन्ना अखोइगी एनपीसीएम हाइतारे नेटिव पीपल कमिटी मणिपुर मसी थिंगोबम मथौ ताइ अदुना एनआरसी तौदिगे सेजत तहनदबा हाइबसे अखोइ खोंगम चेना लेमिनसी सिमगा थमजगे अदगी अमना खोइगी तोंगान तोंगान बा खोइगी आईडीपी सिंगसी मयुम मयुम दा हंजलबा मोइगी फमफम तोको पोस्टिंग फंगनबा अदु मरुइना सुप्रीम कोर्ट नसु अखोइगी ऑर्डर तोर लेरबा हाइतारे नेशनल हाईवे सिंगदा ब्लॉकेट तौबा यादे हाइबसि तौ लेबिने खोइदे अदुम हाइरगसु मणिपुरदि चेनहली मसिजु खोइ लौथोंगनबा होननबा मथौ ताइ हाइना थमजगे औना खोइ लैरिबा ngसाइगी तोंगान तोंगान बा मिटोप सिंग खंदोंनबा हाना खोइ खोंथांगि लखलगा मधु ngamnabgidmakta इंडिया गवर्नमेंट सिनिबा पॉक्सी वाइस सिजनरीबा खोइगी लामी सिंगसिना खोइदा मेहानि फुम चधरबनिना यान हमदा खोइ पॉइंट मंगा से सु लौथोकबा एनआरसी हाना तौहनबा अदगी कैनोजी खोइगी असम लाइफम लौथोकपुजे मसी थबक ओइना खोइ कैनोना एनपीसीएम या हाना पाइखटपा मथौ ताइ हाइबा ऑब्जर्वेशन थमजरगे टेंशन जगे पुनमु थगचर Thank you, sir. Hojikti akoi NPUI Naga People's Union Imphal ki representative na magi recommendation remark thamina ma kausin jari.
I say Manipuri loan the ngang have dubu English tang si say I speech some piece again. First of all, I thank God for giving us this opportunity, a very historic moment for the native people. And secondly, just a small request. We committee da matang da akhoi name te kha yaw biyo haina. Just small request ne ko. Adu ani subada akhoi respected convener, akhoi asang sar, adu dige akhoi oza co convener PH Diben, adu the co-convener ama Dr. Al Palming bisu hen hena thagale, adu esteemed leaders, adu and leaders of different native communities, delegates, and my brothers and sisters of this house. It is a historic moment to be part of the first Native Peoples Convention. The theme, Unified Command, is not just a timely, but it's the need of the hour. It's urgent because the challenge today that we face is not about who you are. It's not about who the Nagas are. It's not about who the Meiteis are. But the question is, are we ready to respond together, unified response? My name is HB Kwaring and I speak today on behalf of Naga People's Union Imphal. We are Nagas. And Imphal is also our home too. For generations, we live in the valley, trade in its market, studies in the institutions, schools, more in the grave. The hills and the valleys are not separated map of us. They are one heartbeat of the Yelhomi of the Nagas and Meiteis. On the theme of Unified Command, Naga People's Union Imphal offer 4 recommendations to this house. 1, unite on the principle of civilian first. The present situations in Manipur has taught us one painful truth. When conflict comes, it is the farmer, it is the student, it is the mother at home who suffer first. Since May 13, 2026, 6 Naga civilians were kidnapped from Lailon Vaipai, and they are still missing. Their empty chair remind us of unified response. Their empty chairs in the house remind us of our unified response. Let unified response begin a command plate for the Naga and for the Meiteis. Let's say no civilians from any community, but let's speak one voice to demand the safety and return a unified response without human life at its center is an empty slogan. And I want to request all of us, especially the Native People's Committee, this is my personal opinion, let's try to use the words, the 6 Naga has been kidnapped, not the Lengmei. That's what my personal opinion. And the second recommendation is, unite on facts, not fear. Unite on facts, not fears. Questions on influx, demography, lane, NRC, census. These are the real concerns for all indigenous people of Manipur. But fear, according to the Kihanba, it is spreading so fast. Rumors divide us. Chumeko asidia. Rumors na according to divide the Holiko. Rumor divide us. In this regard, a unified response must be built on truth, because truth is the only foundation that does not collapse. Second remark sida. Ahum sida, unite on dialogue, not on deadlock. Let's unite on dialogue. Ngasai ko gi ozana suhay bikre. Sometimes there will be miscommunications. Concept sukrat tungan basu yae, but let's keep on dialogue. Let's keep on dialogue. Assam rifle. Sue, political demands, boundary issues, each community has its stain. But history shows us why native people stop talking to each other. When we stop talking to each other, who are the ones taking advantage? The illegal migrants, right? So let's continue to unite our dialogue. Let's continue to talk. Let these conventions create a permanent, a table where every tribe, every hills, every valley can sit together.
when the native people stop talking to each other outside their will surely decide our future. Disagreement is not a betrayal. Aina among the mi among the aina disagreement is betrayal nate. But aina tuminna like hiba matam sida. When I keep silent, that is the most important thing. So silent layroi say, let's continue our dialogue. Hype signing mane. The 4 points sida. Unite on the future for our children. Ngasi ekona unite tawba se. We are not uniting for today's, but we are uniting for 2035, 2040. Our children do not care about which year a conflict starts. They care if the school is open. They care if the playground are safe. If the future is not stolen, whatever our political differences, we must agree that no children should lose his or her childhood in the conflict. In closing, according to me, the word native means born of the soul. Born of the soul. Soil does not ask your surname. Lehaw na akogi maming hangde. Rain does not ask your tribe before it falls onto your fields. Nong chuba matamda nang kay jatira hangde. Adubudum tay. If nature can unify us, why can't we? If nature can unify us, why can't we? Nagas of Imphal Plates today, we will not be a wall between communities. We will be a bridge. In Pui, stand ready to work with every native communities for peace, for justice, where all indigenous people live with dignity and respect. In line with the theme of Unified Response, respected convener, Sir Asangasar, co-convener PH Diban, co-convener Dr. L. Paumai, I want you to listen that when the hill is strong, the valley is safe. When the valley prospered, the hill thrives. I believe that this is a true meaning of unified response. May our ancestors guide us. May our children forgive us for not doing enough, but thank us today for starting this unified response. Last slogan, amatang anitang lause yai ko. Ahanba slogan sidi aina ngasigi akoi theme sida base tawraga same mane. Unified command haibam tamda mayamna united future laubiyo. Ko respond tobiyo united aina unified command unified response haige mayamna united future hain laubiyo. Adu ani subasida long live haibam tamda maitai and naga hain laubiyo. Sida dum surabne ko. Okay, ready? Mayam ready labra. Unified response haibam tamda united future hai kitobne ko ahumrak lause. Unite, unified response. Unified response. Unified response. Long live. Long live. Long live. Thank you so much. Ishwana Bopi Bochna. Thank you so much, sir, NPUI representative for that wonderful recommendation. Koi Ozagi recommendation laudringaida matam kitang laujage. Sir, please take your time. It's okay. MN06LX3302 L2LXI Haujik Mapamda Kitang Achin Bamalaire Amtang Lengtokpia Garidu Lengtokpinaba Ningsingjari. Thank you, sir. Please take your time. Ngasi Native People Committee Manipur gi ihal hanba convention asida koigi dais de lengzin biriba dignitary sing loinana ngasigi convention asida saruk ya biriba pumna makpu ahan badai na ikai khunna bautsari koi akhang hai mayamna marui wafam kaya tongan ba topic sing de thambi gre adu ai gi mangda ngang gi ba sing sinasu akhoi gi recommendation lawba ya ba point sing khara thambi gre ngasai dagi nainara ibasida yawba akhoi gi mapung oina security forcing gi marakta Assam rifle sing sina makoina lamdam sida makoida pangthok na ba sinarak ba mathau jing du phajana pangthok taba loinana makoina mathau pangthok taba duna maram oiraga yelhomi ai khoida pirai ba saitheng jingji dagi saitheng jingsi gi yengaga
moigi maral gi yengaga moibu Assam Rifle Singbu Manipur dagi tanthokhiba remove tawgiba haibase masi aikhoi native people singna yelong mi singna ngasi gi convention sina sungsoi soidina lawgadaba recommendation namani aina thamjage aduga ani subada akhoi magi haurak padasu soigraba haibadi Assam Rifle na initiate tawraga suspension of operation ji tawi haiba amana suspension of operation tawriba la lauba kangbu ni aina leiriba jingduda foreigner mayam ama yauraba illegal immigrant mayam ama yauraba aduga makoina thamiba ground rule mayam ama su ngakdana su leiba aduga tripartite oigadaba pot sida Manipur government na su warep kaya laudana suji yauroi haibasu leigraba aduga makoi su tawbasina peace purakpagi wana tainabada makoina innocent oiba yelhomi singda attack tawdana mi hatna yum mai thadana mi kaya gi life manghanba mi kaya thiba phangandaba yum kai kaya thugaiba mi kaya soinai hanba aduga tangdu leita daba phiba mama purakba maram sing asi leibana maram oirakanda su se abrogate sungsoi soiduna tawhangedabani haibasisu recommendation namoina lawam toy aduga ahum subada aikhoida ngasi thengnariba challenges mayam sigi manungda yamna prominent oiba aduga yamna thuna respond tawgadaba immediate respond tawgadaba pot amadi illegal immigrants mayam ama foreign countries singsidagi akhoigi state sida changa makhoigi safe haven dauna yamna nungaiba mafam moina mafam sida leiraga yelomi akhoida akai atoi mayam pibanina illegal immigrants singse detect tawba adubu makhoi se law gi matungina phajana dil tawba makhoida aikhoigi political gi oiba right amata phangandaba adugu makhal gi process ama samna hairakanda makhoibu detect tawnabagi damakta national register of citizens 1951 base year oirakanda akhoigi update tawba aduga makhoiji khantu oba matung da khakta akhoigi asengba akhoigi fair oiba census this tawba akhoigi fair oiba census taw matung da fair oiba delimitation tawba maduda nagagi migi maitegi migi magi lamgi adugi magi criteria mayam du yengaga akhoise peacefully coexist tawwe aba makhalgi yamna fair and just oiba delimitation ama la annabagi damak NRC updation before census haibase masiso ahum suba recommendation oina lawwa aduga amana hujik maki oina aikhoi laingak haiba madi leiribanina akoi CSO jinga amadi native people's committee manipur na thabak to execute tawwe yadabanina akhoigi people's representative singne na leiraba akhoina makhoibu yamna inactive oire akhoigi yelong mi singi apambagi matungina thabak tawdre na haijaragasu akhoigi MLA jingse both naga amadi maitai gi MLA jingse native people committee akhoigi native people's committee manipur ja masina initiate tawre haraga makhoiji ga pullaga consultative mi phamama pangthoe hairakanda yamna thuna yelong mi jingse sigi kannanaba aduga lamdam si kannaba kari thabak paikhat sige haibase masi khannanaba adugumba recommendation namaga lahauba mathau taena khalle aduga aikhoina ngasi thengnariba khudong sadaba mayamse masi magi maru de yenguragadi illegal immigrant mayam changsalaiba border phajana ngaktriba aduga security forcing jina tawning bada tawliba state sina law and order maintain tawu ngamdriba punamakse akhoigi people's representative ne na akhoina thari bajingse akhoigi mihut singse masi makhoida competent oiba watpa makhoina powers exercise tawu ngamdaba constitution na piba aduga rule of the law leibak sigi masina piba mayamse phajana sijanaraga leibak se phajana ngakpa ngamdaba madugi oiba pottagi thoklakpa ngaktani
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯋꯥꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MP खनबगी वगैरह म्युनिसिपल काउंसिल की वगैरह व्हाटएवर मियाम की मिहुतने ना कोई ना खन बसे इंक्लूडिंग अकोई की CSO जो यावरगा अदु खन बमतमदा मतिक साब मीजिंग से कोई खन बा अदुगा मतिक साब मीजिंग न सुनु ओइना बहोना बा मतिक साब मीजिंग ना मतिक साब मीन तौगदब थबक से मसी लौदबा मसी की दमकतसु अकोई ये लौमी नागाम दी मैतई सिंगना अखोई सेक्शन ना हाना होनरी बसिदगी हेना कन्न होनसी हाई वाफम से थमजगे अदुगा वाफम अमना अखोई से यामना अफाउबा आर्कियोलॉजिस्ट सिंगना ताकपीरंबगी मतुंगिना मणिपुर दा मीना खुंदारखिबा हाइबताई अखंगबदा से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल अखोई लमसिदा मी लेरखरबनी अदुबु साइंटिफिकली प्रूफ तौबा ngambada ngasidagi around 40,000 years ago अखोई से सुरुंगदा केपता सिंगी मफम सिंगदा खुंथोरा ई हाइना अखोई ताई येलोमी सिंग से मखोइना तंबीबगी मतुंगिना से लाइक सुनीति कुमार चैटर्जी देन ओक्रम कुमार अखोई लम की हाइरगना हाइरिबा आर्कियोलॉजिस्ट सिंग and historian sing मखोई जिना थंबीरंबगी मतुंगिना 40,000 years ago दगी अखोई से लमसिदा ताबा हौरखरे लेरखरे हाइबगी साइंटिफिकल ओइबा प्रूफ से आर्कियोलॉजिकल ओइबा खुदम चांगदम से फंगी हाय अदुगी ममांग दसु लेरमगनी आइना हाइजरिबसे आर्कियोलॉजिकली एविडेंस फंगबदो अदुदगी हाइजबनी मखोइना हाइबगी मतुंगिना मदुना करी ताकले हाइबा मतमदा अवांग बदा लेरमगा अनेमबदा लोइ लाखिबनी अदुना सिंगपुरोय तंपुरोय सिंगदा लेबा तमदा लेबा हाइबसे थादोकनबा याद्रबा अमत्ता ओइरबा लेप्तना सेंथरइबा इसेलमनी अदुना अखोइना सिंग अमदी तम हाइदना यामना सेग्रेगेट तौबा यामना डाइकोटोमी ओइबा पोतदा अखोइ सत्पा तोंगान तोंगान बा नेरेटिव सागतपसे लोइना तोगा येलौमी अखोइसे नागा अमदी मैतै सिंगसे लमदम सिगी असेंगबो मसा मसु सिंगनी हाइबसी खल्लकांदा नेटिव पीपल्स कमिटी मणिपुरना ngasi lepiba khongjangase ngasi dagi haughre lepal naidna sathansi haiba aigi humble suggestion je thamjaningi aikhoi matam haibasidi mioi bana khudong chana bagi dam khaidok jabagi wani karamba mikuptagi time haibasi haugi karamba matam da loini haibase no one can say kanamatana haibangam banati aduna aikhoi masing thibagumna masing thibase aina thiriba makhai loiba naidana satkadoini adumai tawdana native peoples committee manipur na ngasi hauriba ahoba haiba pot ase mapandagi force kaya la abasu akoi yam resilient oina yam patience leina akoi gi lograba warep akoi gi lep khraba phirep se hongdana ngasi dagi lep ba leitana loina aidana chatpa khongchat ama wehelasi haiba wafam se thamjaraga matang se tension ja Thank you, Oza Longjam Ratan Kumar. Yamna achumba recommendation akoi mayam gi namakta yam maru ever recommendation mayam tamjakre akoi gi rapporteur singna resolution adopt tawnaba tawbiram gune fc akoi gi thajabni hojikti tourism athoba tagi akoi magi recommendation tabinarsi. With due respect to all the esteemed members on the dais and to mang the whole election biriba amari holgi mapanda tabiriba kwai kudingma pusi kokna ni kai khumda buchari main recommendations sing ding asi khoi gi resource person sing na ngasai maru ba agenda ahum haija batare khoi gi Assam Rifles remove tawbugi suspension of operation gi NRC gi cdi yam phajana they have justified and basis to yam phajana pirame adar masigi sidi dum recommendation da convention sina resolve to budu koi me punna dum yaminna ba yare hadana khanje masida koina follow up action de koina tawningba aigi wakal da suggest tawjaningba point anmani dang hapjan jarangge ahan badai koi there are also certain things which we need to resolve today koina ngasi resolution oina dum koina claim to hogoda ba or lo hogoda ba position amani lei number 1 da ngasai koi gi ja homen su thambiram dumaina
ngasi Manipur da thoiba crisis ki situation ama la ibasa this is the proxy war of the government of India haibasi ngasi ki convention china resolve to budu madu phagadra hadana ahan ba point da thamjage ani subada ekhoi mayam punumak united oina khoi gi maru oina ekhoi state sponsored narco terrorism asi ki mayok te lepkani Manipur ki native and indigenous people singna state sponsored narco terrorism ki mayok te lepkani haiba policy magai khoi ngasi gi numit sida resolve to budu phagadra mamanding ngasi gi numit siam historic koi ba momentum ani na masidagi loinamak ekhoi afaba khudimang ngasi dagi haugadabani na phataba khudimang se khoi loinamak identify to hoba acknowledge to hoba changi hadana thamjage aduga ekhoi gi khwaidagi maru oibasi India government don't hinge ngasi ekhoi sida kapibal lauriba nariba mayam se masi hujikti India government da kaimta moida nuaitabasu phaude pendabasu leite aduga they have no urgency to resolve this crisis moi thuna masi loisan de ade haibagi pochu leite marandi handaki thopa sidesda there is no situation of rescue operation gi situation room ma semdana overnight thabak chudana phagriba lyangmai ge koi gi naga taruk phagi bese masi kannabagi ekta hingunga tumdana ga thabak to mami kem ta gite which means they don't hinder moi da kaimta masida nuaitaba kadu phauda banina masi India government da koina moina tholiba port sigi chap chaba moida madugi kaheta some kind of pressure ma yahon se hai taragadi it has to go to the international platform aduna masi koi chahi ahum hena Manipur gi miyamna masagi maramdamda chatpangamdana kai numita sigani khangdana even akoi gi right to life si bhawa properly secure oire habase akoi da khangdana chahi ahum hena lerak pase this is the gross human rights violation of the native people of Manipur under the umbrella of this purview of the Constitution of India and the government of India na Manipur miyam ki human rights violations si chahi ahum se gross human rights violation taruga leire habase masi akoi lawbam change ana sigi position se akoi logodabani hadana yedumuga mayam da thamjage aduga hairiba hujik tholaiba crisis ki situation sida proxy army oina sizinariba proxy forces mayam sina different kind of narrative right from 3rd May 2023 dagi hauraga lakhiba sida matamdu da piramba narrative mayam do ngasi di ekoi chingda naga singda mu attack tor matung dadi adugi narrative singdu krai chakre matamdu dadi Christian minority da Hindu majority na tobune na moina lana propaganda towe matamdu da maitai majority na minority cookie da tobune na propaganda towe matamdu da moina maitai na scheduled tribe demand toba high court ki recommendation dagi yaning da bari tobune na towe but ngasi madugi narrative mayam do naga sing da su mu cookie same group of people do na attack torokpa mi hatpa atrocities amadi aggression chatharak matam dadi madugi argument sing do loina mak fail oira kanda now cookie gi narco terrorist group amadi separatist group mayam se makoi sing asi single out torabani because all narratives has now died aduna mairiba phairiba potsi national attention nam darkale it has to reach to the national audience adugi damakta ekoi gi leiriba ekoi gi native people committee gi delegation amana ekoi hairiba masigi logodoriba ngasi recommendation sing ekoi gi resolve mayam si punna masi properly masi ekoi document amo ina prepare toraka na masi India gi adung loba concerned ministry amadi political leader amadi ministry sing da ekoi mayam chalaga masi pursue tobodo madu mathau tai aduga New Delhi da national level press meet ama press conference ama toraka anda satharaiba cookie gi aggression proxy war under the sponsorship of the government of India haibasa masi exposed to godabni haibasa masi recommendations sinuga ai thamjaram ge haiwa phom jai tension jai Thank you, KhutSem Mathawbab, for that wonderful recommendation. Hojikti akoi mathangda Mr. Jitendra Ningomba tagi akoi recommendation launabam tam lausi. Usigi numitsi akoi yamna hena yamaru ikrabo numit amoy maru ina sigi numisi tana na hona matam da ngasi digina sei ka ge mamang du sukat na hona jarak pane du isona bibirak pa habitare aduna ngasi tamda lebiriba civil society organization sing adugi ma maina pabi sing aduga singda lebiriba maru ina ilho mi ni aina pun khanjeriba naga gi sinok sing ge tonga tongan ba furup mayam pundu na ngasi famina ba khanamina ba tanamina ba masi amukhana akhoi kano o khidraba pot amoi ngasi sin yamna maru iba numit amoirga ngasi gi numit sida loguduriba khanagaduriba sanagaduriba wari mayam sing se patna tilang yothar matungda ikoi masi posi adum makha ta na haidare makha ta na masi de loguduriba pot mayam singduna tungi isa isu sing dum tam khalla kanda madugi patabla mi je dum forward
ꯆꯠꯊꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯏꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗꯪ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯒ ꯇꯤꯟꯒ ꯃꯤꯒ ꯁꯝꯅꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯄꯔꯤ ꯆꯦꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯊꯣꯛꯅꯗꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯆꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯪ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ Thank you, Oza Jitendra Ningombom. Howziki recommendation Thambiki Mayamdu. Akhoi reporter ne record tauziri. Mathangda Joint Tribe Council ki representative na to recommendation Thamina ba Kausinjari. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯔꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ngasi pamge pamu pamoi to naga amadi maitai asi future su share tawgedoribani masi future si akoina talle hana share tawning de harade koi kadai da sakkadoribana aduna punna future si share tawgedabani na karamba future no akoina ngasi akoina pamli base akoina thamning li base karamba future no akoina share tawning liba adudi khoi munna wakhan khanbam thoi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯪꯊꯅ ꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯠꯅꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕ ꯁꯔꯇꯦꯟꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯊꯅꯝꯁꯤꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯁꯟ ꯗ꯭रीम लेजै इंटीग्रेशन अदुगा सॉवरेंटी अदुगा आइने कीजबदी ngasi need of the hour hauji khoina yamna luribadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯗꯨ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯀꯔ ꯁꯤ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯀꯔ ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯀꯟꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ngasi karigumbadadi nagagi neutrality sina karigumbadadi sininau maitai singi wakhandasu ai kuki singa khoi pullaga nagasi kuki sisu hujik si nongmai su yam leire moise mi su yam silakhre kuki ga khoi pullaga amu nagasi mu tauraga manipur si kuki ga khoi pullaga nrc tauraga masida yanaraga sauna dana tauraga manipur kai dana phajana ngangnaraga kuki khuding ma thada oro haidokraga अदुमाइना थादौ लोइना दुम कौबिखरगा पुल्लगा मसी नागा सिंथन तौरसिरा हाइबका सुमाइनागा मानसिलकपम खक लई जै मसी यामना अदुबु आइना ngasi मु हाइनिंगबदी मदुसु यागदब मै यादे मानदे मैथै सिनाव सिंगसु करिनो हारबदी ngasi sin sagyang brahmang lomdadi 35 lakh samaga muk lairi moidadi warton area ni numi khuding ge bom thadari bani maduda welfare scheme amata leiba natte masjid moisidi sida loina langning ni bani sida langning lebdi paradise na koi gidi hozik 15 lakhs leiriba 16 lakh leiriba koi maitai sininaw singda hozik su 17 lakh suram lagadara haina singna duna kuki sing 17 lakh suram lagadara khalinge sida amuk 30 lakh oira labadi mokoi na yi mi yam lakpa matam dadi maitai sininaw sing su nuai gadaba mande maitai sininaw sing su amuk lakadaba leiroi naga sing su amuk lakadaba leiroi aduna khoi digi phabadi हानदगी अखोई लेमिनदुना लाक्तबा इंडिजिनस अखोई यलहोमी सिंग इसिननाव सिंग तन थानबल याद्रबा अखोई सि पुन्ना लेमिननरबा कन्न होनगदबनी मसदगी हेना फबा करिगुंबा मत लैरोय अदुना ngasi aina hainingबदी अखोई सि कमन ग्राउंड म थिगदबनी आइगे रिकमेंडेशन दी ngasi ai recommendation ahanda recommendation ओना हाबि याय अखोई सि असिम कमन एजेंडा मा कमन ग्राउंड मा यामना फजना थीमिनगदबनी करिगी फंगलोय कमन द एजेंडा मा लेगदबनी नगासु पुक्सिन चावगदबनी मैतैसु पुक्सिन चावगदबनी मैतै यामना वांखरे एजुकेशनली कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली लोइन वांखरे खानथरकदबनी वाखन खनबिगदबनी अदुगुंबा ngasi development scheme development sim imphal naga concentrate toba yade ngasi government ki directorate over hospital oro college school or loin of infant concentrate to Bayade, Aduga, Nagasing Kadobi said the loin lagli no have wang do hang, but Maduna Taisadi. Chaukapasu diversify to Wadabani, hospital su, Apabasu, district the Tangadabani, Aduga, college su, even directorate, Kanoda directorate, Apapa, Adugumba, Anak Pada express highway Semlaga, Senapati the su, no Kanoda su, None the su, Ukrundu su, Sunday the su, Hapamatam Dadi, Adugumba Pam Singaduda, Mete Sinax, Kundanaba, Yanaba Singadabani, Madi municipal area, Patapiba Mapam Tigadabani, Aduga Mapam Maduda, Adumana Labi Agadabani. अदुगा करिगुम्बा फार्म गुम्बा करिगुम्बा तौगे हरगदी मदुदी अमुक लिस्ट ngang ba dugumba legadabani sigumba mayamna yadan gyanagada mafam marama makhoi thigadabani natrabadi akhoi time bomb gumna impending danger mangai dona looming last tawduna leibaga sab managadabani aduna ngasiri akhoi punna leblaga ngasi naga amadi maitai khoi punna leblaga ngasi akhoi gi lam kanba khoi gi ancestral land yellow missing lam kanba haibasi akhoi punna changminagadabani ngasi tawriba lanasi masi lan tawduna leirebani maitai su lan loibedi leitrina naga su lan hujik tawduna leirina akhoi hujik changsingadabani karambal lano hekta thoklaga nongmai pangkap kapna buduna lani haibanatte makhan gi lan si changminagadabani
ngasi simak simak phamasida Makhan sida lakpada nahan gi refugees kidnap captive oina leramba nupi singdu aduga hojik maphamasida mayum da khonsaram da chathadun leri maphamasida aduna maphamasida lakpani na khoi gi damak so ai kari gumba kharata khaktan haininge ngasi kuki gi tramari adudi khoi ga naga singsu kana kana prithvi da leiriba mi khuding maksi koki gi tra mari do thado khoro Nagaland gi orapsu maitai singda haibo hairakti naga gi mi singda ingoda hairak pasilure kari tawda bano khangde adubu ngasi khoi gi mi taruk ama naga gi taruk ama ngasi manipur government mang nahan iba larikta 6 missing person case haine ire madu masida khanagi hostages release tawkiba singduna अखोई सुमायना फाबनी अदुगी गाड़ी दोंग पदा तौबनी पुंग असुप्त तौबनी मफम अदुदा फाबनी फारे मियोय अदुगी ममेंग अखोइना खांगबदा अदु कौई हाना लोइना एसपी कांगपोपी दा हाई खरबा मतुंग एसपी चीफ मिनिस्टर दा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा हाई खरबा मतुंग दसु मणिपुर की होम कमिश्नर ना अमु 6 मिसिंग पर्सन केस हाइना अमु यूएनसी दा इरकपा यूएनसी ना अमु पारंग मदुदा काइदावगी ऑब्जेक्शन अमसा तौदेबनो आई अमु ngakliबनी मधु किडनैपिंग केस ओइगदबनी मिसिंग केस यादे हाइना यूएनसी न जो हाइगदबनी हाइना आइना खल्ली मोय करी खलिबनो खंगदे अतोरबसु याय अदुबु ngasi missing case oihana ba tawri basi adi yamna penjade aduna aina khanbadadi 14% makhoi gi cookie sing hostage di hojik jo phajana thambiri bani 6 ado sirabasu sina hinglabasu hingna puthok piro haibani khoina haibadi madu khaktang puthok piradi 14 do pige haina haibani adubu मधुगी वफम दु करिसु खंदोक्तना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अखोगी मी तरुक्तगी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड करिसु कंसीडरेशन तौनिंगा लैतब्रो हाइबा वफम से इंगोदा दुमाइना हाइनिंगी अदुना ngasi aina hainingbadi ngasi akhoi mayamnasu masigi mi taruk adugi sisru hengsru madudi puthok piu haibasi akhoi mayam changlaga pressure tawminasi haibasi adorabdi 14 do loina dum pithok suno ai haraune yajagne haibasi sumaina hainingi aduga ngasi mathang dum recommendation torapa matamda ngasai haikhiba aduda aisu joint tribal convener oina aina sumaina recommendation tawningbasi su haina haibasi kari sunate ngasi khoina khangi manipur government india government ma khoi gidaba crore kaya sanction tawribra khalluba matamda ma khoi si india government tolo piraga naga madi maitai singbo lan taw hana thambas lamiga samana kharbani aduna ma khoi asibu su si abroga taw hana haiba matamdadi akhoi karana su yaning double lairoi aduna masi taseng ngasi haiba namina sidagi yamna khumang chawsina thona pana changsi habisi aisu recommendation si pining bani ani subada assam rifle haibasi leibagi maram nam yamna kanbani assam rifle mangna su ngasai gi su haibasi moina hana kano execute tawi haibani na assam rifle si mulok thokpigi sigumba ya ayabadu lei haibani na ngasi de khoi yamna haraujai assam rifle du lok thokna na basi khoi mayam aisu dumaina recommendation tawi khoi mayam songminasi ahum subada NRC si taw khabadi taw NRC taw dana census taw khabadi ngasi kari haigani khoi kari su khoi constitutional rights leroi akhoi gi voice leroi kari mit leroi khoi future kari su leitre maitai sing su chief minister phau oiba phangloi dawri bani NRC taw drabadi census taw khradi adudi naga gi wade haiganu assembly da di naga gi voice te kari su leroi ngasi kaya thawoi da bugum na lei aidi machine bo hena ki khrabani aduna NRC sidi yamna khoi kanna punna changsilaga thauna pana changsin se abasi ai NRC sigi NRC tauba adubusu ai recommendation joint council digi recommendation tawi ahum subada ina khali refugee mo khoina ngarang na handa laklaga hatta scheduled tribe status lauraga thaba hekta phangkiba aduga ngasi yelhomini haribe mi singnadi thaba amata phanghogdaba facility makhai mokhoina refugee sing ngarang dagi laklaga maitai ron phawbusu phajana ngangba haitaba manipur da common language on lariba maitai ron phawju ngangba haitaba mohoina hekta manipur gi india goiba insedun tribe na phangba yaba hekta phangba dudi kari yai khoina tuminna yenguna laribra hojik phawba haibasi maduna khoi madusu ngasi gi recommendation da abu mayam si sumaina madusu punna khoi naga gi intellectual sing maitai gi intellectual sing punna madu to changsin laga tawba yabra haibasi su ai yamna dum adusu ai dumane recommendation tong janing bani aduga amagasu aina dumaina haining badi ngasi amaga amuk tawba sidi ngasi kangpopi haiba district asida ngasi ireng haiba lamsi ireng haiba lam khoi rongmai gi kaya se aina dum hangi noi fis kari benefit
kari kari labor government gi kanot khoi di napsagi ga aduga job card kadi khara khara phange job card su yam de da khoi da du kata adu happy odi subya ya de hai adu government gi office da state government gi office da thabak phangba ngamde pion teacher karim da phangde kari gumba mata government gi oiba scheme amata phangde kari gino haraga ngasi maduda lairiba authority ko district authority ngasi beneficiary gi pairiba authority ko ding maksi masi akhoi naga mata nat bamaram na naga na kari su phangde adu arabadi kangpopi haiba si ngasi phawbai khoi UN si na recognize tawba laitri kangpopi khoi khangde aduna ngasi ngasai uza khoi ga ahan bada haibi ki resource person uza Timothy Jimeng na hai ki badu gumna Manipur government su clearly kangpopi DC ki demarcation tawba su laitri hargadi masi khoi mayam punna changlaga maitai naga khoi mayam punna changlaga kangpopi si rollback tawbra natraga reorganize tawbra natraga amalgamation tawbra amadi tawba yadabro masi atumaina leirabadi kaya mukhoi kandura kangpopi dagi mukhoi kaya kandura kangpopi si amne important ni kangpopi si phau na national highway loina chatani masi kangpopi si mukhoi dagi hengna khoina lokthopang ngamlabadi mukhoi national highway amata control tawba ngamlaroi ngasi di khoi naga singsu upai leiti ngasi satpang ngamdre nahan maitai khata satuna leira satpang yade haramado naga singsu satpang ngamdre masi kangpopi district haibasi makhoi dige hel author labdi asigumba arubasi karisu leiroi masi masu ai khoi punna kanna khoi thabak tongminasi haibasi masi masu ai recommendation tawninge aduga amachu border fencing se khoi naga sing ne yamna yadi hai aidi yamki border sondadi border dadi ahang bada thamaga pangjang changanba yaba aduga sidana mo mi foreign missing yam khale ba border di fence to ya de ba I confused to aduna ai ge wakhan di mase khoi border fencing se phajana tawrabdi moi sang ba yarwe masi matang su akhoi meyang wakhan khanmina se ha basi asimaga haininge aduga ahan namana ngasi aingona kanna harak pa wafam si ai khoi man German tiger road habisi exist tawdraga cookie singna haraga harauna ai khoina German tiger road habisi maitai na sunaga singsu yamna harauna harak lebisi karino masi madang tokpiu German tiger road haiba singma road exist tawde haiba wafam si ase haibani masi haraga ai mayam khona khurumjari hase. Thank you, Oza Meracho Inka, Joint Tribe Council Convener, for the recommendation. Hojikti, Dr. L. Formai, Co-Convener, NPCM, for the recommendation, please. Yahan Han Bamakta da Sorbu Yam Tagale, Nasi Matamba Papa Pipiba, Punsia Papa Pipiba Sorbu Yam Harawe, Yam Tagale. I dies the Lengsin Biriba, Amasung Mount of Pambi, Punkudi Mokpoi, Tadome, addressing Tauzaroy. Nasi Native People Convention Gi Ahan Ba Native People Committee na Kauzaba Convention Sida Maroi Bawa Pum Yamamlay Aisu Aina hiding Baport Kara hiding Badi Matam Siam Tele Adurabasu Aina Yam Tagali Madudi Ngasi Akwai Lusingo Ibiriba Oza Sankasar Maraktamana Waram Gadaba Masiki Tabak Tausra Togum Sra Kara Kalamani Akang Ahi Mayamagi Motlorongani Arubangasi Mang Paunare Magi Matakta Sona board PB voice no Loina na Ngasi Magi the Makta Tung in Biriba Mang advice to Biriban Punkudi Maksu Ngasi support Tauribas Mana Tung Konasu Tominasi Habo Mama I hide hygiene Akwe Ngasi Cookie Haba Zati Amabo control to Wangam the Base Akwegi Yelho Migi Sinano Singi Marakta Maitay Amasu Nagagi Marakta Yamna important na pol mangre. Madugi poto ngasi Native People Committee na suksoi shoidra phangmagame habase ai haijani madudi nung sibase tawpani se mangnore madu mangu baduna mamoidna madugi ahoba da Ako yekna bani hariba maming toina paloi adugumba zati aduna akoibu lakcha khudum salakpa khudong saba lorokpani habase miyamna ningsing biyo ngasidi masiki platform se lairabani na akoi hariba nungsibase hanjinsi
मांगरबा नुंसीबसे थमोय सेंगना नुंसीसी मसिगी नुंसीबा पोटसे अखोय नखोयद लेत्रबदी नंग मयाम महिरंबा याय नंग करोपति वरंबा याय नमिंग याम सलंबा याय नंगोन नुंसीबा लेत्रबदी लम्मसे कनबा ngमरोय हैबने अखोय नीति पीपल कमिटी ना ngasi पुरैबा थिमदी मरम मदुरा अखोय अमग अमग नुंसीनबसिना अहानबा थमसी ngasi नुंसीबा लेत्रबदी मैतैदा 2023 की May 3 की ngasi फाउदा वारैबा नैरैबा मयाम से अखोय यिंगदो लेथोय थामोय नुंदा मयाम ना तक्सी सोनबदि लेरमनि अदुबो मतिंग पांगनबा लंबी लेतबनिना ngasi फाउदा तौफम खंगदना ले सिंददि यलहोमी थबक्तदि तोंगानबा अदुना ngangbase ngangsi aidi talk less work more hana Indira Gandhi na haram badom madu ai ngasi tawningi akoi nungsiba leitrabadi akoi gi work more to tobang amoy aduna maram phajana khangaganda ngasi phamiba convention se asigumba kayarak phamakini aduna miyamna sarugyabiyo mangda thoraiba port se mangda salaiba port se native people committee gi khongsel se asoi basi yorok puyai mapung phada basi yorok puyai akoi gi romai gi प्रभाव अमले मी मना लेसाबी मपुंग फारकपु मतमदा नोकना फम ngakni hai maramdi wangsawi masak phajai mi ngawi rasi lei adu masam tu khatang khoiram drabdiana akhoi gi irak ta so tum mayam lakpa yai adura na khoi mayam na khoi gi tum du cooperation pibio khodon bi thimbi galo akhoi su mi ni asoi ba mayam lakani na khoi mayam gi good suggestion mayam gi nungsibi bedo thamoi sengna nungsibi bedo madu akoi ngai duna lei habo wapam se ai thamjani ngasi gi ai gi mang ngang bi ki ba recommendation se deida aina pining ba remark di maroi ba wapam loina ma koi gi speaker sing resource person sing na loina hai kre hai ba mayam se loina ma summi tausi adubu tangai padaba mang da tari ba pot se tangai phadaba do hana paikha pasu sungani ana khale akoina aina wafam amtanga thamjani ngasi mangda phamiriba leibak ningba isini no isen se khudi maksa election na ba laina aduna mu yot khidana ba section si election lakpa matamda nitip committee mu kaw khigani ko phana phau bor basu phana hai sing bor basu election level laina asin changi batar gadi manipur da specialist me amam na layeng bangam deko nungsi ga bisini na da thang tha bangam ne nongoi sala ga ka bangam ne election level election je masia aina haijari base ngasi khata hairaga na kong sida phaudo ki gano masi thambiyo kuidrabane khoi ki mang da lerabani aduna native committee na sinjari ba program ase mahi alanbiyo aroi badai na haijani nungsiba se lerabadi awana loina pumina bari hangmina ni mani aduna nungsiba se chena pai se habase wafam se thamni native people committee guma lising tara se mabsu nawanda yelhomi bu nagana maitai bu nungsidraba maitai na naga bu nungsidraba native committee mang kargani maramadra ne last ani ngasi isini no yellow missing da aina ningsing aning badi ngasi manipur da discussion da wada lauri ba mayam su labiyo khang haira ba mi mayam su khut to karang lo lai birano me di international gi thakta national gi thakta akhoi na hek yeng ba matam da karin tawri se wana ngaktra le bise madudagi makoina ama tharpada tarbudi koina manga thabang amna ba moisu ngak ma ya kan jabase akoi ngasi phami phom kudimak se apin tawni akoi ngasi state level da ngak tawrugum se national level da international level da work tawsi habo wapum garse tamjaraga miyamu thagachari thank you Dr. L for my co-convener and PCM for the recommendation hojikti akoi program makha chattaboina adoption of resolution si rapporteur de lerini adu laktri mamang da ai matam mama laujage
Akoi Jedengrong Union Vice President Mr. Adim Pamai Assam Manipur Nagaland Sukoi Iraq to Lengsinjari adu sir namtang lepkat piri de koi mam tak khubak pubisi please sir. Okay. Oh. Aduga hojik se asi memento se akoi ozana present tawbirasun akoi convener digi. Aduga matungda akoi Advisor United Jaliang Pui Coordination Committee ki damakta akoi matam 3 minutes ngakta pizage aduna ahan akoi uncle sir Jangam Lung makna thoe herga minute ahum ngakta lobinawa sir da matam pizari not to take more than 3 minutes sir. Matam yamna sakrai ado matam leitrabnina ai yam bu khoi respect to we wafam chu ai ga yam kan yam panjaroi ai na sir pham laga leibam tamda ai si wai mati amati to or sukra hai ho ri noi roi hai na kan bri ge hawat pane ai khoi 1974 ai MLA oin lai hojik akoi MLA mi 60 oram mani adubu hojikti mi hum tangai re hingori se ai khoi su kadamoi sakadra kadamoi kra pho lai da khangdri khoi mi hum ni leu jo lok chaw ba ga o joi ga hum ta ngai re sik se ara hai ki bdo loin chumme akoi support tore adu boy sum phamna ko ai gi wakhanda ma lai ai abdi khoi gi ngasi gi khoi gi convention se masi gi team si united response haibani ko masi gi team se ngasi gi damak ta chap char bane ana ai kara endorse toning ai ai na phamna ga leading ai da ai gi senior leader oramba keno hojikpudi lai oin khara la salam tombi hana mi myam su taram ngani man he ta hai wale the past is my master sakibum tamse ai ojani hai the present is a challenge hana hojik say challenge ni hai and I will fight it with brain and brawn hai masi ki challenge hai I fight ogrup se ai gi budi ga ai pangna fight ogrup ni hai masi wafam se akoi munna akoi gi bap ta daka le ya ne khaninge ai na haining bri suma haining ai koi yam pam khra NRC su hana to pami census ko na to pami asan fal tan thok ko so pami kari gi loin pam si ko yam ya le re sa mi koi gi resolution manga si de le re si ma thak yam le ri adubu samdarage masi oigada se Kramen oigada habki solutions di ke akoi kra gang do male khale ko brain se brain ga brawn ki matang se kra wa hoge brawn habi khoi ki aga pangan hai bani masi akoi unity le ram tamda koi pangal le rani united we stand divided we fall koi mitai ga naga se tokhai taraba adum toira akoi ani pullawa I left cookie toilet the one. Jenny, was he message I pinning with any? Aruba, Aina, Nangam Tamda, me Kanagomadico, Palm the way I go. Arubu, from the heart of my heart, sincerely, I quay, Inai Tariba, me Makada, Poliva, hunting Mum Harpa, attack Toning Mata Tova, May Tanning Tam Todi using share. Masi, Kokshay, Aruba demand, I quina, Tamse. Resolution to Pangtok Sen, Having say, realize to say Hatariko. There is only one solution. Andaki Lakadaba elections go. I go Praja Pata. Go, Sini, I either say. I know say, Kanagamba, support OBI. Kanagomandi, Toning the VI. That's how I go Muruma. Zimik Panome. Ma, Nasidi, I later in a higher again. MPF Kiko. Kennedy say, Hanan Oire, Hoiti Tokro. Go. Atopa, Odumo Kali go to Tokro. Sini. Nana Matanta, survived over Matamnati. Mayday Matanta, survived over the Matamnati. Hoji picture say, Kakara in last over Hore. Mizoramgi, Jimison the Kari Harpra. The people in Mizoram are called Lushais. And our people are called Chin in Myanmar, and in Manipur they are called cookies. We are one. We are of the same blood.
That is a very, very strong message, Nico. Future da lakadaba. Adu mo famne. Adu mo ko ni video na kari harak pra Nagaland romda. Kari harak pra bo. Hey, taning na khorang da hey tam nam as mo city humanitarian ground da tha dok ro ga. Go because Amit Shah na request aure. Hai re. Just leader sing chu. Ai koi appeal aure. Hai re. Adu just leader sing da in hai ra bani. Hey, peace hai bise. Koi Makhan le. Jesus Christian di na nangi namai nakanamada khubak thabam namda nakan muju thallo hai. Maru reciprocate or respond to no hai. Adu no one no make sador kap ki toridi chelo keno hai bra. Natraga dum leblaga kafal ka hai ha. Adu Jesus Christian di hai nangi nupi bu angang bu nungsiu Jesus Christana magi damak teda magi missing damak magi just damak ta nungsiraga sibi bugumna nugo isu nasa nang nupi singbu nungsira sibi ga damani hai ye adori just leader sing noi ga kai to tar ba ha khoba thabri yes I su yai I tolerate okay but beyond that go kinna ka sujil diga ko chu hita shooting ma hit thorka thinil lo ra ba ai khoi chu pakhang ma oina ko kauksin na rak mi ni ai koi khangi rum tam di swai ka collar ka se swai ta tegal di ka a phau bo ram ni je ka ko ra mi khri yeng ina a simi si di ko chak ta khale hai na yeng mun yeng ko ma ji khobak thabam ta kin subam ta khul haloi he khale di ko pop salga ai saktu ha to pop thanni ko aruga ei machine pase khut tharu di ko ma soi halakani ka khale di ko amar thab halar di mo noi roi na kharan to khara sini aruna ai haning badi andaki election che very very important solution che lai keno lu de lai ai koi handakti Meitaiga Naga Singche, BJP ticket the support of you. I want is go. If you want solution, that's the only answer. Karigi, Delhi da, Nemchaga, Paulilla Laga, Karigariga, Moinaco, BJP ticket, me 30 Karavnina, Aruga, me ni Humsu, a Koigi, Indigis, a Koi partner ko Irvana. Low in Imune no to treat already. NPF kamu sing lakum tamne di MLA ni hadu ni kana lakwa kamu di sitting room da phamina reba cha kapamaga biscuit amani puthor ga sami ran thado kra ko nemsa ke ge da kengeri moi BJP kamu sing lakum di moi di sorry moi di khoi ki geno sitting room pham de ba they go straight into the kitchen straight into bedroom loin ma koi ko family ki matter oina moi khanna ya ba aruna please go. Hey, I cannot hiding mom lay. Hanaki, cannot MP say, Manipur inner MP say, without Bimol say, I could me, Mam Tagala. Masi, I salute him. Masi, Yamna, Caleva Leva, Yamna, Kogi educated Oiva, Madam Sava, Matik Sava Mimane. Parliamenta, Pazana Malawi. I mean, Amichaga, Tori English. Modi Mun the Tayaba. But after the parliament session, go, everything is forgotten. Paja point race over. It comes to nothing. Nemchana, another BJP cookie, MLA Karanagar, Chatum Samdigo. We entertain to be. Arua, cookie sing say, I say, brain wang maniko. Naga mitidigi helebani. Really? Muna hanaki election check my toy. Alfred Hyber Passe, Congress ki candidate vote piya. Kana vote piba. BJP ki 7 MLA se. Loyam vote piya ba. Karino bo Naga ne mase. Ador so Naga ki BJP candidate se. To pi de. Karigi Naga ki MP
koi ruling party da BJP mi mo oi bada support tor kabam tam di moi gi influence mang ni ko moi gi hold se mo do later roi it will be neutralized by the MP of BJP from Naga community hai bi gi ko wa khan se wang la bani ar tawri ni se ara ai koi se yam mun na koi gi thau tau batai keno pangan khatna yaroi with brain ai koi changchin bata bani modu ai koi kya lei rabra aru anak se soi haning asi gi meeting se ji yaroi da bani ngarang sanapi da koi gi mi tramiri thado ai har di la roi da aru tawdre harabni na ko la ko ni ko ha aru na ai koi soi haning ai koi Manipur ga singi koi ki convention ki ko resolution amada extra ama hapiu ai koi ki culprit sing se ai koi mi truk hakhi sing se or hostage when hakhi sing se madu thidolaga tawbiu adoredi we will also recommend the release of 14 ko hostages hanan ko bulu kisikta happy redi kharabi fajagadra hanan khanmani khemchan ki dabak di yamna ilai bani ne karigino bu hoji lailon bai phai gi khun gi ningthau do nupi sing do loina khange ba thadok nupi moya keno angang singna the sons the daughters the wife moina di khange ba aruna puthораga identify to bam na ni to sing do pok to kne ba ru phau gi wa pham leite ba karigi kemchan musu amichana baito beta ai na tole upai lete ara ai sini BJP ki ko party da mi tai naga pulap thagalaba cookie se bathun kaura thado khar ko adoredi everything is solved. Thank you sir. Thank you for the exhortation. We really love to hear from you. Hojikti akoi loisinbagi matam launaba tawrsi adu rapporteur gi akoi adoption of resolution matam lakre adu rapporteur na matam lorsi. Sir, please don't mind. Akoi compete laiba cookie singse loina thado ontokni na adu khoi si da kuina phamba ya da bagi ko onto ade akoi somni impal loi sanga ni da ado resolution je adopt tong na hojik rapporteur da matam pizari akoi gi Native People's Committee Manipur na unified response haiba team da Natives People's Committee gi ihan hanba khwaidi ki ahanba convention ama oina Makhan Naga village da pangthok sariba ngasigi convention asida akoina topic mari khakta tongan ba outstanding personalities singna mot kaya pibirami madugi mathakta mioi taret amana recommendation mark tongan thambirami asagi challenges of influx and demographic threat haiba topic asida Indian Revenue Service ta matam sang thabak to biramba akogi oza ke Timothy Zimikna marik chumba wapam kaya ma thambirame madudagi su akoi machang oiba marik chumba tungda lakadaba matamgi ichilda akoida chaitheng pirakadaba mayam punamak singadu akoina khangat chare adugi matung tarakpada removal of Assam rifles and abrogation of SHU haibasigi matang dana Manipur University da law department ki head lebiriba akoigi Dr. Y Premanandana marik chumba wapam mayham ma thambirame madudagi shu khangat chare aduga makha tarakpada demographer Dr. R.K. Narendrana updation of NRC and census haibasigi matangda yamna marik chumba mamal yam laba wapam marik chumna thambirame makha tarakpada Indira Gandhi Travel University gi assistant professor Oza Homen Thangzamna present crisis of Manipur haibasigi matangda paksan bo wapam mayamama thambiram laba matungda akogi Somarendro Thoksom aduga Naga People's Union Imphal gi representative ama loinana
Longzam Ratan Kumar, Kogi Inau Khuraizam Athoba, Aduga Jitendra Ningomba, Joint Tribes Council Gi, Mihut Ama, Aduga Native Peoples Committee Manipur Gi, Co-Convener Oibiriba, Dr. L. Paumaina, Tongan Ba recommendation Thambiram Basingadu, Punna, Subsin Jaraba Matunda, Committee Asina, Miam Galunena Pangtok Seriba Convention Sigi, resolution Kare Lozere. Lozeri ba resolution Singasi, Mayamgi Mapam Amtang, Tongan na Tamjarake, Pajarake, Horen Karigumbada, Akoina Patok Sere Ibasingsi, Mayamne Yare Haidagadi Kubak Kubani Kangde, Yare Kangmani, Haibani Kangde, Amatang Tobiraba Matamda, Akoine unanimously. Convention asina resolution sing ase passed away hadan adumaina logzage hojik ahan bada ai logzage ba ware resolution sing adu mayam da thamjarake abrogation of SHU ko suspension of operation silok thokpa removal of Assam rifle masina ani suba ahum subada updation of NRC mari subada joint consultative meeting with the legislature. Akoigi mihut oina kara iba MLA Mantri Singh Siga, NPCM gi, Native Peoples Committee Manipur gi, mihut singa loinana, matam duki watok lan tok mayam gi matang da punna paminaraga kanaba haiba ma. Manga subada jointly fight for any threat level against any member of the NPCM and to boycott the government. Karigumba Native Peoples Committee Manipur na Miyamgi the Makta Sangsilakpa Kongjang Natrag Iho Kayada Karigumbada Sarkar na Damka Tauruktana Pahaba Punba Natragana Karigumba Makalgi Action Lokalakani Haiba Matam Duda Akoi Puna Leminaba Aduga Sarkar Bu Matam to the boycott Tauba Haibama Aduga Taruk Subada all the members of the NPCM must be refrained from any divisive policy of the state government or the union government. Kendra Sarkar na Tragana Raja Sarkar na Laukalakpa Makogi, Tongan ba, Torum Sing Dugi Lang the Tudanaba, Akoi NPCM gi, member Kuding Baxing se, Makodigi Lap na, Lapok na Laiba Haibama, Akoi na Madumbaga Lozare, Aduga, Taret Subada, to fight against any external aggression and to formulate policies and programs. Sima Lozare, Aduga Nipan Subada, every second June, Chahi Kuding in a Siginumit Ase. Lakataba Chahi Kuding Mata, Nasiginumit Ase, Akoina Native Peoples Convention Day Haidana, Torum Pangtok Haidana Magi. Yaure, Aduga, Mapan Subada to convene consultative meetings of the NPCM in all the district headquarters of the Manipur. Manipur gi district headquarters Kuding Mata. Native Peoples Committee ki consultative committee ki meeting pangthok pa haidana maga yauzare aduga akoina to stain and to fight against narco terrorism sigi mayokta akoi punna khongpham mamada lep minnaraga thengna minna ba haiba maga yaure aduga da mathang tarakpadana NPCM gi Native Peoples Committee Manipur gi delegation Tim Mama, Mihut Kambu, Makhan Laga, Akogi, Watok Lantok Mayam Singasi, Bharat ki Mipum Kudimakta, Sarkar Pairiba, Kendra Sarkar gi, Mantri Mandol, Angam Matok Kudimak Singta Kangan Naba, Delhi Desalaga, press briefing Natraga press conference Toba, Tangai Fadana, Antarzati gi Pritibigi Tongan ba, Laibak Sing the Chatlaga, Maru ba organization Kuding Maxingta, Akoin ngasi Tengnari ba Samasa Puna Maxinga se, Marik Jumna Tamba Haibam Su Yaure, Aduga, Masingaini, Aina ngasi Kanotori basi, Akoi Mayam, Kanaraba Matunda, Masingaidi Laurasi, Haidana, Kanotok Zaribasi, Aduna, I Ahan Bagisi, Haizer again, Masidaka Riguma Mayam, Yabiragadi, Akoin resolution se. Masi pass tauri haidana lauzaraga akoi horen formal oina namthu oba matungda tinbiri ba mayam gi akoi kuthang akoi social media gi kuthang da loina mak honjarakani madumang dani koina permission nama lauzari bse aduna ahan bada abrogation of SHU mayam punna yabira bra
mayam na yabirabanina masima pass tawri hadan lawzarage ko ani subada manipur dagi assam rifle lokthokhiba mayam yabirabra aduga ahum subadana NRC updation tawba habisima sumayam yabirabra mari subada manipur gi district singgi headquarters singda koigi NPCM gi consultative committee mifam pangthuoga mafam dugi awana gi issue kaya gi matang da khanan naina ba haidan logzari ba wari basi sumayam yabirabra karigumbada NPCM gi mihut singna miyam gi mihut amma oina miyam gi awana tarapa matamda maipuna na thabak torpa matamda akia khang natragana chaitheng kaya pirapa matamda mayam punna thengna minaba aduga sarkar bu akoina saugatta ba haiba wafam si mayam yabirabra karigumba matamda sarkar na lokholakpa thaurang amagi makhada akoi bu makoi gi lang da thudana ba akoi gi NPCM gi member singna sarkar dagi matam du da lapthokna laiba haiba wafam sing asi su mayam na yabirabra any external aggression ama akoi da lakpa matamda akoi punna thengna binaba aduga matamdu da kari tawgadage haidana poram pomin yathokpa haiba wari ma yaujai resolution ma ka yaw masi sumayam yabirabra adu ngasi gi numit asi tarik ani asi lakataba chahi kudingi tarik ani kuding makta ngasi gi numit asi native people's convention day hena pangthokpa masi masumayam yabirabra akoina narco terrorism gi terrorist ki mayok ta punna thengna minaba haibo warep simasu mayam yabire ko loisalakpada NPCM gi mihut kangbu mak khangatlaba matungda akoin thengnariba awana kuding maksing ase Delhi da satana anga mathok sing da khanghanaba laibak sigi mipum khuding makta masigi I pausi yahonnaba thabak pakatpa tangai fadragadi prithibigi laibak khuding makta chattana maru hoiba sangstan sing da khogi wafam puna maksing se khanghan bhaiba warep si sumayam yabirabra mayam NRC update of before census have before census to jita jarame adona updation of NRC before census hai domain tham jarage mayam puna maksu matam sang na phambirak panina wabiram lagani thank you ikai khumna jabu uchari Thank you, sir, Dr. CH Virendra, for that adoption of resolution. Mayam the recommendation thambi kiba mayam du fazana record to rare ka mayam mamang da marik chumna thambi khre mayam nasu yabiba ut khre hojikti program loisilapoi na koi words of gratitude si koi co-convener NPCM gi oja PH Devan dagi lobi rasi aduna mayam waraswana si angtang mayam ngaimina CFC lengsing jeri adu loina na lengthok tringai da ngasai gi akoi ngasi gi attendance register tha ki bodo kanada leibra som announcing booth ta muk report to bi mayam meming du fazana entry to re ga som da muk hanbirak na baina lengsing jeri thagat chare ngasi yai faraba jun gi tang ani lising ani kun ga taru asigumlaba Makhan village da pangthok lipa Native People's Convention ahanba asida ngasigi thauram masigi mayagi tangbanda lengsin biriba tongan ba delegate sing aduga aikogi resource person loina Mr. K Timothy Jemik retired IRS amadi Dr. Y Premananda head of department law RK Narendrajit demographer Omen Thangjam assistant professor aduga moderator oina laibikiba Mr. Juris Abonmai Mr. Asem Princess aduga rapporteur oina Dr. Chabungbam Virendrajit Mr. Miba Hungyo tongan ba akhangai mayamna thambiramba wafam sing mayam ama thambiraganda resolution phajaba resolution ama lobikre ana sigumba phajaba wafam kaya ama thambiraganda aikoi native peoples committee na changchalakadaba khongjang chingsida sigi warep sina yumpham warganda aikoi manipur miyamgi
ngasi tongan ba awa ana kaya ama challenges mayam ama thengnariba kaya ase masi kokna nabagidamakta ngasi phambiriba mangda lengsinbiriba toidona ikai kumnajaraba tongan ba CSO gi leadersing aduga nupigi nupagi lakpiribasing aduga tongan ba community gi aikogi ichilina maru mapang ahal laman phai pumnama aduga community gi leadersing ju dais pa lengsinbiri masigi damakta thagat jaba phongdok tari loinana aikogi ngasigi makhan village da pangthokliba thoram masida aikogi khwaidagi maru hoina mipung khudimakta malemgi mafam kumnamakta yohonbigadoriba aikogi press ki maru mapang sing phai pumnamakpachu hanna thagat jaba phongdok chari loinana asigumlaba ngasigi thoram masi pangthoknaba honabada aikoi makhan village gi leibiriba akoigi chairman aduga magi volunteer sing tongan ba mayam singna achouba thodang lobidana ngasi aikoi yam phajina pangthokpa ngamjakiba asigidamakta sinjalangjariba native peoples committee gi maikai dagi hanna thagat jaba phongdok chari ngasi aikoina lawriba warep sing ase masi pangthokpa matamda manipurda aikoi 80% di aikoi khitang sapaba oigani karigumba masi pangthokpa matamda aikoina ngamdaba thogana ngasi awabagi maisa mayam ama phangiba misi mina kaya ama mi mangba tongan ba thengnari mayam chingase masi adum thengnaraganda laigadoini aduna native peoples committee harganda aikoi mi khara khakchina mapung phaba natte manipura leiriba yellow mi singna amattoina aikoi lepaganda changjan gadoriba khongjang lawriba warep ase thabak oina pangthokpada manipur miya loinana tongan ba Delhi da Mumbai da national gi thak ta leibiriba aikoi gi yellow mi pumnamak malengi mafam pumnamak ta leiriba pai pumnamak na achoba thodang lominasi maduda aikoi gi thabak thoram pumnamak ase aikoi mai pak pangamgani haiba wakhong kharasi thamjaraga lengbirakliba pai pumnamak putta hanna thagat chaba phongdokjari thank you Thank you, Oja, for that word of gratitude. Hajikti koi thoram masi luisin bagi oina. Mayam isorda blessing maniraga kaina naba torsi aduna akoigi Oja Pastor Johnny G Simri, Vice President Naga Christian Forum Manipur na. Akoi mayam ikai kaina naba yanaba isorda borni naba Pastor matam pizari. Oi, closing way krabni na aina yengba madamda Mayam haugalasi. mayam Famdig haugalaga. adugo chair di yam MD oinare aikoi gi mhosa oina dum oigre adugu matu edi mathang dadi adu oheningde lagrabadi loyu bhawa chang leibisi tamse haibisi haininge aduga convener ga go convener singbo ena hainingbadi nubi shu dai da shu leikre mayama shu du shu leikre aduna mathang dadi resource person shu nubi shu yawan ba shu phabra haina de khale aduga aina krigi damag du haibra raga aina yumgi yumbu de aini head of the family aini adubo net adu di nubi oibanina mukok adu nubi na dum leithok leichin do bunina go nubi gi wa sina shu muru khra oibra haina si khale aduna mathang da nubi bu shu yaw khalabdi henna akhoi gi kijiri do mupung phagane so singju de henna haugane haina lowe aduna mathang da je khraning singbio hain hajin adudi akhoi na ngang ki ba to ki ba pum na maga she ishona bor bi banatrabdi ishona thogat bi drabdi now left that right that daraga left the pokibogumna mangkibaya adu ishona ekoi loina pirabdi shoina mubung phaba success oine ngai shu ishona loina bigni haba thajable adu nei shormanda ngaknang changchasi prithibi malem shambi bagi mapu ei ba shor ngasi ekoi na meidega nagagi unity buruk ningai ekhoina sida ekhoina tanariba
khăn thari ba pum na magasi alem bo oi han bi gano nhak di ingam ngam ba ishoni nhak on the losing pudi shu leire lanthum shu leire hakjang apho shu leire nhak da loi na leibni aduna pa shor hujigi native people convention ki asida thobu biriba mayam bu shu nhak na losing pudi shu bi biyo hakjang apho shu bi biyo makoina phajana jingnaga ekoina ngang kiba ekoina tana kiba pum na magasi mong thok ni ngai mahei du yan ni ngai nhak na makoi bu shu loina biyo aduga ekoina ta kiba mayam na shu ta kiba gi matung in na mingon da si ekoina wari liraga nungsi ba si khwai di gi tangai phate hai bi si khallaga nungsi hei ba gi wahei si mi mayam da shu tak piraga kingdom haiba khaiba leidaduna nungsinaraga leiminaba yaningai nhakna borbina biu haidana Jishu Christa gi mingda shonjari amen